Okay, Arishmama Makwaba Ediba Ahenkan 93.3 FM. Within the Odiankan Kwame Yabua Ghana's international killer Abubunia. I am the original Bozigiman Nana Ahofedia Tamiu and Malandeno. Ye Babe Shasi, ye Nina Minenam, or my mom pie. Pie bonnet, a pa. Where's the Afro Mose? Mose. Unkwa na ose wuti nyamene. Aden. Unkwa ni odi fie ha. Yensu ya betie nyamene. Mose sa. No kokete Yankopon. Is there for say. Omo pese omo te woni na omo hu life. I say oh, sa. Na just say, in some me fa omo kan nyina omo nyini. Okay. Omo hia me osana me pon. Na omo hia. Omo nja distance. E wo me pon no. Ma won ben o kire won o se mo gwan kra ntwam ho na obeba na Israelfo nyina akobu kochenku Yankopon ba won hu ana mframa a started na mframa na eboro won na asase woso kwa na oje yiniti o mi si Mose de pa chao papa we ye tumi hia no wa koda ko hia no anebe obeko fie no obey for the bahono o jabi badi wanim o jabi badi wanim o jabi badi wanim. Eno Miami Sofu Penny Elder Frank Donko Hebron Prayer Camp on Oyo Sofu Penny awodano ewo enkan kroponi mu ti wanya bomba ni na se kwatene se Ghana's international club bonu achenkwana mnumpremu jumadi aya to din se Asem Dika kwaku anin kusi boadum ana dwumadie yi eja oboma bababa na nse dia motemi ka che papa na nsu Nyankopon dom adwuma na guso ayekoso nkan e bodwuma ni gidi nkan itane na breni adage abamu a eja chenkwana na mesuma bepie mu achem aboabo yedi dwumadie ya to di se Asem Dika eba besomo your best radio station in the east Ahenkan 93.3 FM. Any dear bay. Shansa, I'm being produced by the great Maule and one and only head of programs, Bra Nelson Ousu. And a kwaku, and so a butchidum. And your bedding como style B. Style B having come over. You call Achman Sani Abad and Chambuo. Now, Yaba, the Shining Assemblyman Republic of Ghana. Honorable Amukachi. He said the whole Ghana Assemblyman watimi a shake your manfo two successors. Say no more anwea, no more abo, ni nyina no moteso. Say nyas achima babo Assemblyman. Say no mo tete anwea ni abo so tia on ross ni cement so. Honorable Amukachi Nyankopon hira papa. Ye ba go achim dan kwanta ni akowe park bi o mo hya ase so o mo ye. Se park ne ye ne etisen PW. Ye be pie mu ho na ne ho assembly for no so abonkomo. Achim dane ni pote be wurom aboabo be wurom manso be wurom asane manso akroso ye be call Honorable Inkum Alex and so ye be busa ne say kwan na ekwaso from Asaman to Odaha no e ko dey say ni a was about me remo of one side be about one person so Paul Asamwajima no kwani nyame anim ni odwa ko ta ne say yo po ni abusa mpanifo say Assemblyman pa twitimi ma mpuntu nkokro mu ana Assemblyman wotimi na adwese me mpuntu nkokro mu ana na de wo bonzam no da adwa no so emfo na kwa galam say wo da adwa mu ho no amuno mko tu da mo ho no emfo a
enguno kotu da mo no egala yesini nso no contract no na to shi wadi maniku en kwazo wadi maniku ani asoblete bidia mu obi wa chimi da kro mu ha enu ntamu mpeso obi abehunum amo se amuka chi se okoje kickback into am yensi market na ni nyina ya asembusa na no pay dwumade ni din di asemi edika inti asem na suba tresa na ya beka. Let me give this beautiful signal say Ahenkan from ye radio dwuma ye ni atem, but apart from onyankopon boss oni asase ani mre wo Ghana ha obi ntimi nkyere de yenye ye de Ghana mra no papa be adwuma ene nzantwo mra ne de be adwuma papa se beti anu adi obi atem nyame mpengu se wodi atro beka jo se wodi atro se wo ye ye beka se mo wa ni ye said olonyanfo pola samwa adwuma ni kwadwo opon aboa makota ikwa na ekofo ansa ide bia bato na nsense the great co-founder eme yekobo ni chidom ye kokoye yi ICT center wo fra wabie miami kusi ya na menene ko ye gia wadwo tibi say yes when your friend is bobia enyoma koyie papa ntia na ye bedi nkomo bebre ebe no so na wo se ebie epon to onso a ebe bie ya pon na wo so de wadwen kira ba 0201 944485 0554820910 na eno studio line ebe no so ebe bie no wafre test line de 0533 898 915 0533 898 915 eno ene enhoma anopei ye be som se kwen na ye de adidwuma era donko enya bom pai ne de. This is my song amede started from the great Yao Sapong. Branasen, let's go. Tumame Patiasem Enyento kwasem Patiasem Enye manso Patiasem Enyento kwasem Patiasem Enye manso Pati muntokwa Amo mebisu adishye Agoyenkwa will be close so Patin tokwa Amoni baba
Goda baby basa. Ghana mai. Naye bejania kotogo ana. Ivory Coast, Burkina Faso na say. Enti abatoi yantunodo na sumbia yenye mumieseno Mary Manima Panini Mofra Yechika Wonsani Wonai I would semi Fidiebe Nefi or mind Tokwa. Party Sem Yes, upon Ghana's legend. Congo And I, Somalia hey, officer, Burundi for down. I have some Gazette. Live on Facebook, Ahenkan 93.3 FM. And you Becca Tree, a bit chew. Na some moments I know. Of us upon Bonum way in Fiam Pimienu ne Bibisa, yeah. Now, boy, they are catching a Ghana for you and teaching among your four, no crowd to me, a soldier for pussy for, and a Ghana mine and Casa addition your team. Say any more man be a Kagana. Now, what their men be a seven previous about to move here, ama a minor than you to a and fat home. Boba, maybe it is a Burundi, Congo, Niger, near the Ade, Eddie say, seven previous are the two of minor. You come Mufrane and Ma Sabi Wanga winning Bibia to trade beans. Yeni misa abato eye tumi a ye di wan pede apede benkumpe nifa pe ti se kobase e babeto aba na ye nye ho kasa kire ye nye ho odo na ya me ani na wote se ye funkuro mu ade ne adwense ade nkonti ba ne atuo ne asekan ene ade be pere tumi a anhwa na o man na dan ye butu e bia me no mienu ni diplomatic passport aye to de ade o ma so ahwi na na o se no e bia me no ye kase ye mfiri anko ahakora wuntimi o de hwe oba wanyem hwe akwada asabi woni mu hwe na entokwa si o mam ne yedi to agu ye so e be ya rehosem ye ni pa ye bagie ho akini ye be prum eno so nkyase emfase kan ne etuo ni nkonti ba ensan ye ho na ye mprepre ho Kera de sadia to Ghana mpanfo anim eno na start project this song on the biggest radio station in Ghana, Peace 104.3. Ti ebiribia be koso ade nwumu akakai ho say ye gie ho akini kasa sedan a eni kwan say ye bomodin biara say ye de abatuo mu hoye ebeba ye mem Meshra yense abatoi yantunodo na sumbia yenye momieseno unyami maigana abatoi yantunodo na sumbia yenye momieseno Jebeshe with this somewhere called Liberia, Sierra Leone, Kigali, in Sudan. GospelSongs.com. Strictly gospel music downloads. Sierra Leone, Angola, Rwanda, Kenya, Zimbabwe. Chicha Binsa, thank you. Of us upon your das papa. Na abua was soon, and a radio so soon. Yes, I. It's my bed and my no pabene so. A bammy crum. Chimambuabo. Hey! Minchamba po on. Quajo,
Memoaji o wu ya jo. Na nse baba waza kwa me na metunga che. Metunga onyo mebi mu ba. Wani mi de hu na me so kwadwombo. Despite me dwuma won kranta. Timeba. Ense me de afuma ba kwadwo so ho ye de. De nyame ase. Kofi ani agei. Kofi so ho ye. Abontiringo ma unso abontiringo a teacher no Kofi onso me chia papa na sira be ambo nsema banti. Achenkwana na me nu bremo saje fo mo ati ade hye me. Ko Mabo abafwe mabo nyami bafwe mabo media sumbiana mabo media sumbiana mabo bafwe mabo nyami bafwe mabo media sumbiana mabo media sumbiana mabo yeah mabo bafwe mabo nyami bofwe mabo media sumbiana mabo kaba that destroyer akwa no boy my friend Castro no say he did that so destroyer I tell Castro for up to destroy your mapa okay me man na so nche another gen who boni to na yenko ahoma so ayakwe no ye ne achimansa anase achimchirimanke hene na sofo awoto so mienu nana sofo nana akwa me mu achi elio na pombo kwa de na mi adom ye da nyankopon ase ye fam odi ankan kwa me abu a anopa enkan na 3.3 FM so eno adaroma odi hye ye ne udi nkomo yi ba cho radio na ba na udi ti ankan FM ne ka ba anka dwom no kakra man se da be ade aka nyina wo bete ba radio no me feedback wa adaroma mate okay tu se promo for time kan pa you crown na zo muti pa yo chirimankan ya nya ne ntia se school pro a ye besi wo ho no se si ade ankwankwa bi ne besi di maamo na fi se omusi school no ene se de kane na etie no ya besi ehu ya nyina ya boy e de anu to mu bi ena na announce one tia na ena school unity se school ni bai no ensaka ban ena diaba emfaso ban ena diaba yo widawasi odi Ahenkan nyame hyiraw ebise emre bi umanya akonya ema ye ba wo fidie ne so ebe kasa bebre ebise ehu ba mfaso eno no na adunfo bi omuti ya omude hwe su beye school yi edimaye enti nyame hyiraw nyame ma edima no enkoso amen da mi wie ni sa na mi chirem enukwe ni school no eba ye aboye wo kwan bebre so na abra na school no eni ho no se ye mofra no omoko school na babia wo information center ho na ai me very huya me ba cho na be ya wo twa ho free wo na feedback na de man no ano de asa etiefo no etinsem no mienu tikaba ya wo free wo kra pe ba bi kra akogina ana kwasha da ma to hu pum mati because queen no ana etiefo no omu company wadaroma yo fe de mu ye nto aso yo e ba fan 50 e ben dey em say school ba endie aboye wo kwai bebre so abra na school no eni ho no kola no ku school a ye wo ho na enya ayi information bi ye se kwan so nipa boni fo bi abakwam na ade esa na batan no omuye mu nwo na kese ye bodewuro na ye fa kwan na ye se issue to anankola inem enedie ni na cha ena abra nkola na omukọ no so no na dodo wo fi a omuntumi nkobi nti enne ya yenye school yi omuyina omakafie na omuntumi nkọ no omuyina eko enne enu nti na me kese nsakraya e di abra ye no esopa
Okay, nana wadaroma ade ba kwa Ghana for ye nyina ye te hu ni suo ni say ye adwapade bi say ye school say hospital say ye dan bibia esombo adachi ntirima benya so mfa so no culture of maintenance say ye hwe ne asiesie no ne abon ho ban yie na daachi ayamfa so de no ye ntan hu ni sa bible so mi nwotwenie a ye bi school ya no culture of maintenance e wa ho siesie no etesan ana nche bia master ten say no yo leader wasi school de ye ni wo ho papa sesi akra no eye koliosu omama ya ti ase se on pese on be si teachers quarters emaye oma be susu bibia e de ko ele oma san atwa school no so na JSS 3 di na beba sesi ano nyame boa efi November ekwo no na e be start sa project no na sesi ano enam se yen o man no kra no ye ni wo school no ho no teachers na aba no a mo kire nkwala na de no o mo ni baby da o mo kọ na o ma ba nti ye kra ya aju se ye blocks no a ye twa na nka ye se be si school no ye receive dan kra be mi no e de ama teachers no ansa na kolosu kra be si o mo de no nti every next week mesre se obama won kwala no abehwe e be start project no awo chimenka anti ye ni wo school no ho pa nana washasha no bo Ahenkan FM ene ye nyina ya ba so se ye di u ba radio yusu yi ene ma aboafo bi tem nka sesi ama mo ye Facebook live no suku fa eda Ahenkan 93.3 FM ye Facebook live no eye suku a e wo chirimenkan a ankurankura ensha baase eno mo te ahoyeyi a chirimenkan de hie komu no omutam sika enye kuma ekochi suku fa di ma kroya ye nyina ye ni agye sanse ye prenwoma papa e de akompotom na magana ayeye sesi a school ya ba ho si ebim so asai yomuti so be teachers quarters diama no uzuzu se afei na manfo wo pomu ho eti enwoma sese e wo se ye boa ye kuro ananse udwen se emena na aso ntina apon ahodo ebiebia school fefefe akiri no enipa bi so mu ba be si teachers quarters e dia kam ho yo emi se de o kan no ano no Ashasia no na yankasa ye somo na diegu ye sombia na diegu na sisi school ibae no ama yenya atinka foforo bi ewo ye mu so ho elinti no ama sisi ano bibia ye be plan bia no ye pese ye plan lesi enti yankasa nso ya boa ye pese edisi dan no ma teachers no wo mu se abro korosu almost say omba be see teachers quarters no no ma san ya to school no so there but enam say ya hu fafa dia wo hoyi na teacher for so ba mo nya ba bi entra no ne anka say so ye pese ye bi eni manim ya e de boa na sana omo ba so ano manya ba bi atena okay yo nana yanya ne ntiase be bosumi nwatwini a mu bi school no wabodi kasa enrollment in kwala best school no apeja akosoro na yesi first no in kwala best school mo so pa no kwate esi anka no mobo 140 enipa makomako oha ene aduana in kwala na bo na no krepa enna me Dika ka kire o se abra na kwala no kra omko school obaebi no na ebi no wo fie a omonko bi kra ejidesi a no kra no yankuta nkwala o school mu kra ekuta nkwala be 140 a no kra po no nketo bi wo ho a eno boye o ma men mu fa on mai enti no kra pa se yakuta nkwala be 140 first na nkwa no me adudu ba se wo school ho first no ye sha se ne de na nkwala ne be 100 ena na wo school mu ho wow na se nipa ba aduane ba be ka ho ai Za school misami bisa e free education as na aban school na ya kwa ye interest kan we su kan ho bia na okay se no omo ye no ye dia share aban sa enti aban na ama ye teachers no a omo kire on ade no
Nana so for Adarama and Anopa and Kan 93.3 FM. Yada say na school na me show Facebook live ne dia no koni nyankopon ni mini. Anji na etam sika nye kuma ebe page school isi ho no. Twodi ampakwa me on hyiram. San say omadwe inchiri ma ho. Ena nananom so ma ya de say muguso amamani wo school da no ho a mprempre nyina no na ho fe eda sukura no. Na me sha bebiri akra. Yo yese da wase. Nyamusu nyame hyiram. Bibia no timi kaye na tabi ukaya ye wo hai tabi obi akogogu ya bufia se o krasi fo die ko hu ihia but odo na wanya maye no ye hu se wo so odo ye pa ndi nyame hira na adwuma no enkoso wa mo anwo ye adwuma wo hina nyame hira mo na makwala kusi wono so chia no mame no ya kwala tambia wata basra me na menini din kitahu bebiri dia de so da wase yenso de wase pa kusinso da wase se wafa ne se wo ba na nani ku enwuma eye mpuntundwuma ho ntino bebia obopu na so asema eso okache ne bia okache no Ahenkan fam e de wase nyame hira wo amen. Nana sofo eya chirimenke hine eni se nyame adon wama ne ho kwan ne ne di nkomo maka cho se leadership by example se wo yo kandini na watwa sapapa to se de ba nchirima e ba no so ebetime hu esa na watwa no na omadu achi kai na hu se wutie interview mu ode se dia na Ahenkan 93.3 FM yaba ne de na ayeden na ya lande jata no no Media sumbiana mabo media sumbiana mabo okay yan chaso yan sanku anim yani ononyam for a wono no hwe adehye wo Ganof abaton peso so e won kan kopon bebon komo honorable Simon Sechem honorable Adarama yamo achemu akwaba ba Ahenkan 93.3 FM so so papa odi Ahenkan honorable yadi aja engani yadi ekui anopa na hu yaba be piem e wa achema boabo yekuro duam ha me ba de na ngran boko maba bedu menye nyankopon minim de asimachi anopa engran kopon mu tesen bi enkan so yaboko na me adom bibia yaboko wonkan isio ne na pete kakra e chere se nhire wo soro no nyankopon de go my Ghana so e de urade ase anu an yenya ne ntia wonkan man be deja anu ase ye de kom yo peace fm pa ne perforsa boso ba na meja pai sa ononyamfo Simon Sechem a ono no ye abanka chipani a woda Ganof abaton peso aso eye MC aisha dwumadie bia wato di say breakfast meeting but ani say supporting security services within the municipality our new business gurus opinion leaders enyina kaboma musin konwa no pay akeka monsase na de mubenya no mo de aboa the development of your community of which you are the MC sa adwen we eba ne say na onya say MC obatoto ani emani pa wo umpatam ho no obaki komu nyina bom eskafo omamu wo bi omamu ni bie omamu nyansa ne medie na emwa ebaba na wo de achekere ukura Ghana mampani e de amount sa adwen we efiri hine bai odi meda se papa ma nam akonya we so na me fanchia atema aboabo ene mantem honfo nyina obuti one nkran abonten so nkankan Ganof mansin no odi ya Ahenkan ampa evise wedi kan in fact offer many age question obi sa me de na me nim no kreni te ye di gina bi ma wa na ye de tumi bi ma wa enye sabi se wa kotena ho no wa botaya na wa shikut na wo ti office na ye frau so ye MCN ye di dwuma die kase ahye wo sa na me ba Ganof no odi Ahenkan na odi unkui nti wunim Ganof is very densely populated and it sounds so sweet and I was Ganof so a nyuma kase to say the biggest interchanger Africa nyina yetosu no ba West Africa na edi kan it sounds so the biggest box supply pointer supply electricity from Accra all the way to Kumasi
and also what ACP. Pokwasisrana and chair normal penny so both my ABC affordable housing 8,000 units. It means Ipan air dorsal and a property so air coso. You share a Afrakoma hospital serve the community. Our fiaman and Amasama mid the Ganof in Yanaman Temwa. Properties are open a first security somewhere there. We need to expand. Now, back Ganofa, your 7 police station, and a Pokwase police station, and a police if one also or more demarcation and answer baby almost a different from the electoral demarcation. Into Amasama division, almost a part of Fisi, Fisi near Bianso Ganof. Into Metransit Dinams no. We need to get equipment for various police stations. Now, a buying quantity in there, assembling quantity in there. The too many, so we have businessmen and women on work and offer. They are always ready to help. I'm a security work and off. Until quickly now, many management at us near this our program. We are the first of its kind. I a breakfast meeting. And pay from 8:30 to 10:30 near Pong. You share businessmen, no say no venue. Now share businessmen a back of them Hanum. Abami Digumana, ye babe bobo, security work enough. They are raising funds at their topic house, motorbikes, street lights. Now if you are saying Jessica at their grade, you acquire your reshipping because your car security acquire and yes so effective security. And the Iamia security no be having a see only police for 90 or this all this hamia. Nay, yes, sir, and near more back and some mabu bossy and in Tina. A calm address and no. Let me bring this program. Now, you share businessmen, and as we show more, there will be open forum. It be a open and and now will be a question be, and now will be person assembly no security tumpoa. And the meaning also Bebaha and internet decide you my dear way. Wonderful. This is great news and good news. Honorable Timmy Sami Bissau, science we know, and yes, central government and a deciding mouth, wo any umpen for the trans will say, a bind your Juma Mammo. There's no be better can bind into one and Mudia could do 2 and more we are. You may dear Cassie, what is she so and no payer, own can coupon, and yet another dango gufado, and this agree with now. Odi, and president of my opinion, another frame, and our regional minister, and our sector minister in a frame. No of my opinion, you as MC, you are like the president for the community or the assembly. Into any innovation and creativity, be out the paper. A boy for NASA cost supplement, a boy opinion, and none. I want to be think outside the box. Into when I am mere casa enemy management need take a decision we are. Yeah, but now no one already a Dika share market women, lorry station, taxi ranks. And Menoka says, you breakfast meeting coming next 2 weeks. You shall fit a full woman municipality in wow, Nafita force share cars or choir air service or your need require so near the equine moon yet. Into Kakani and Yana, Fita for a yard take it part. Be sure we know your wedding company at Rome, almost met your a quiet person and would be my bebois. It would be who beside me and live on my opinion and a friend in name a young Casa Ganoff, and answer MC. And I'm a desire. Innovative a ibaya, me Yanamedia bois, me manfo. You use so that's also share the media. Na yet prefer so Juma ye dear no, say anything you could see. I feel so Juma ye do assembly no, say anything the airport. The challenge we are facing, and soon ye. Na media for no so up boy, up bodero, at sre, me manfo more momentum. So do beside me, a young casa. Yeah, innovation ye issue. Wama ye studio hanya na ye din na ye ti o san say intense
ɛna sɛbe ɛnyɛ baabi a ɛwɔ nko a Ghana ha ne nyinaa to da bi a wonya such leaders a wombɛka sɛ yɛde adwumasom bi ama me na metenke outside the box na me so mede biribi foforɔ bi abam. Last question na menya wo sɛ nkyɛ mobɛhyɛ dwumadi no ase response no from ɔma a wato nsa from no ɛte sɛn ɔmo de ahoka ɔmo de ani gye ɛna asom san sɛ wɔyɛ bi nsi da sɛ MC bi aka sɛ me mpɔtam me nkwa me ntimi nyɛ nanso wonsom ne nipa ntama to nsa frɛ nipa bi akakra wɔ mo nsɛm ɔmo nimdeɛ ne nyansa sɛ mommra na momma kyerɛ adwene yɛmpɛ sika kakra akwan a ayɛ mo nkyimɔnka yɛmfa nsiesie ɛne apolisifoɔ asetenam mo bambɔ ahyɛn mo de bɛdi atrantwie saa nnwoma a wɔbɔ no boa fɛfɛɛfɛ nipa na ɛba no ɔmo a mo invite ɔmo no ɔmo aso mo kwan ɔmo de ani gye ba anaasɛ aba akɔyɛ something which is there odi tenka o wa hanu man ka wa be hu asɛ ni ya tu nsa frɛ nipa dodo na ba me no ka sɛ ɛdɛm no kɔ ya ma na ni gye sɛm kɛse wɔ mu no sɛ wa wo nua panyini wa wo nua na na kobu uhwɛ mu a ɔnte ganof nkɔwɔ taifa adwasafo ahɔlai adwasafo ba no so ɔte kan o radio no so no this is a good initiative itiana mi bom wo peace fm no ɔte no so no as what by join so baba bra me no ka se na kubu aba betena hanoma enje tumadie no e de ba be hyehyɛ so na odi me fa akonya wo so na me fa nda me fa frempon ase one man frempon bi na me ndi mu no ono so te program no o se onya kwan ba o te tantra the minute when no o te na ni age me no ka se pick up na ye bobo na akoto bi no aba be donate one pick up Debbie Tobo honorable Tobo o ya de asema ba. Who young man, you are the youngest MC Republic of Ghana. MC mampani pa nya wo na wo so wo mpa. Wo de adwenwe yaba. Eno ye hu de kaka radio so. Peace FM. Empanifo betete ye no. Pick up a wo ye who soliciting for support. Na wa to de ama apprentice no ba kofo ato pick up no ba ko de aba. Yan start program no kra. Ba kofo e de pick up aba. Na pick up no although it's registered but on the document that all changing name no ediama Ghana Police Service war mile service say pick up police who use but odi any pick up that na me ya na be do akra na wa odi wani ahwe o say on kan o peace FM no o say wow enti pick up no o de amaye yembra ne me no ka say document na ba be di ensa na me ya do ma Monday on one ka say buka na de aba awo assembly hono and one staff from Pom ma me fa akonya we so ne na na se papa ye ni aso o kina me no beto aso peace FM papa na de me dija okwan ne say assembly man bia ntwintwa wa name assembly man for and stop development e wo mpatam ho assembly man for no cooperate with you there odi assembly man bia cannot stop me from developing the community. Hey, Dabi, Asama Kada, so ya Bokutia. Was it Asami Mavia cannot stop you from developing the community? No. A collective, a kaboom. And the assembly members, various electoral areas, they bring the problems. Now, your general assembly, you discuss. Yeah, who's the way a bit in my NCCA, we ain't in NCCA, we a bit my NCCA, and here, Bobo, who we in to consensus. Now, if you are taking the matter up, now they are addressing immediately near you. Into no ban and impressor, apart from assembly general meeting, near me with this, I mean, name assembly members in this year. I'm not the informal, and answer a net statutory meeting, but because of it's like they are my MPs. At the various electoral areas. In many of which year, Omona Casa information, ideas and also back. Into me Hanum dear, assembly members now supporting me, and I don't think they can be a standing block for development. That one be a David. And this year to say assembly man for Nema MP4 and Nema MC4 intimate developer. Or what you been was our own? They've been crack. And Yami one was a only developer because said ya weekend and as only a summer man for Nina Yabaku, Trauma to us also trauma say, who trauma drink chair now almost what you there. That's a move on. Sure, because ye nipa, a Juma ye, if you are made the deliverable one class there, Bassa, with the two after a particular assembly member, no matter training, we don't also the Naganaba. Let you go together. It's about engagement.
It is a so assembly member when Pem Asem and I ye men want to Obama, it's meaning in Ejuma, you are getting it wrong. Hey, away, what being papa, and no one was that you are the hey mother. You are getting it wrong. Oh, yes, you are getting it wrong because assembly member Bakwa may banana not on personal and only you like it's like on an as a inquisitive assembly member. Oh, chief, I want you. That ensure to talk about still young grade. All the lecture area. You know, I think if you come closer to them, what I say, you don't need to be a friend before I can work with you. But we work together and for development for the community. That's all. You would only be anyaka, only assembly may be anyaka. Never. Me that. So many assembly because only on by or meet my house. Into the other say, you deal with them. Or why meet me far from us? Hey, honorable. Now, let's say I then I come on the year because was hey chief, mentee you mezo media matter. Into the ana do any alcohol. Naja abua umam for because of that and your man they are always closer and happy with me. Ano pesa kama mfrawa hanke be hemi pa nyagupo nsha wate na ya hadi antisa o eh wadani ni patam ha wunnim na kwakọ obi asem wawu ya ebi mo yankoma asem wona o hwe ya baba pa ne ya twada papa say we the only assembly man bia fan waka already you say it is not possible sir assembly man best stop from develop chairman say me to mpeso so eye Ghana of we new life we na covet bia say na me twro e de ba say ye asasam na me assembly man na say wo pesa ba ya me ntimi nsi kwan say me covet no so that I don't think, unless people have personal problems and they are bringing it to their work. But apart from that, I don't think so. PT development, in fact, it's not possible. Honorable, I genuine, Mammy Fancy, and I got to admire so. Now, may Daniel Copasi set me no answer now, Baby MC. Now, I am so proud. Say we MC bia emfa one anyonko fa da me no ntem say bibi kwaso wo mpatam na nya me tra pisa from ka wo wi alfa from sakwame me de say wo ka say na e wo he na me fuma ni nkwohwe one me nya aka one me enkontokwa wo say amanfo atimi fro ka say na so odi anka wadanfo ana no ye say wo say wo boa me nyankopon nhirawo say wo tie adwuma na say now you ready to serve your people eno nti nene wo ye breakfast meeting and won start kra no obi atima donate a whole pickup say J na for support to program nyankopon ka ho ate odi me da se bebe wo aduma pa wo kwaso ye bo man Ghana na moti radio so kan problem e wo ha best let me man for butie enye ze motan yo ba ni papa ko wa wani ntimi nsu ba bia it is omumu draw attention you get closer to them na aja wetie 10 year make odi me no you fine minimum. But Asem ba on ga be no we find on ka oka mi wia mi bisa o ko tse me na maye me yeso na community for na bo mabaso but omo me bo wu di abaso me mi mo no be bo mabaso na be di se duma enti me me die na mi ne ko na adwuma we be when na media for na mwa ento enti na mi shao na adwuma pa wo ye na machia o manfo mo kan wo studio ho nyina se yi osompa no ebi nie what the answer with the radio, Bebo Magana, Media and MC, I'm so my boy, my man for a Kabuma or Magana, Bear Cafe, Namisha. That I will not be surprised. Say, I'll see my friend Simon Sechem as MP, Unyaminti, Ebebem, Kasame. Amen. Thank you. Brother, Ahenkan International Constituency. Achim da fana Ahenkan International Constituency. Akufo aja boso. Oni wa kwaka to konfo se ko. Agwawu. Ana don buye nyina ku ye. Te amani ba akufo de abehwe. No man assemblyman. They say the assemblyman he attended the whole Ghana. I'm proud to know him. He's
is a senior brother. Na okukudro say, let me try to gaba. Azamanga. Why predi asafo de she. It won me Yesu. Oji Yesu Kristo wo so de ni. O de fasoro nyame de nba fa form. Yetimi ko ba no po. Yetimi ko to no ma odan dwomfo ma. Se mo mo nidua. Tara nkwala na ho ba fa no. Sama ma go timi bom. Oguso no ba go bo sa anwene abo babo abosa. Amuka ti nyame nsa babo fo ye ntiase. Nyame nsa o. Iti ya ni Honorable Simon Secham Oyeganoff MC na do an appointment no Abrantia o show mu pa as DC and MC idini Honorable Simon Secham mamuti masum enka bom ni odo award in assembly for ntemti enamu ye breakfast meeting amantu inside their floor opinion leaders businessmen amu Ganoff wo nyina omasha Cockdown Hotel eno ewa achimota ni achimota amu kikom sase sikom benyamu de mpuntunuma ewo mpatamu na mu de bambo amu start program kura obi pani ba ko fa no wura from pon akwa chom pick up ba ku free buzaun said aban ana o MC buzaun said aban ana o MP o initiative bibi say mungodi na tam mundi na tam munkamono and obo anu wasre ni artistic platform ni a link ni da tum no mu champion fuo asomunyi mo metam ka amafo so united no mu dimpuntu oba akoya nso fa ni asefa ne Castro musician nso fa no sefa ne Castro the destroyer as a destroyer ni Castro no ko pa Castro the destroyer agron ba da keke odi ya chi mejo okay me ntwentwan so nyame ya madom kwisi mpacho set microphones ni ye emame na yenko studio ene kwa Joshua ba me break akraka ho mse me ba ya che tiende no woka nim de ni me wom why you inside we say inside we say Mizaka ononyanfo amukachi ewa ha ono ye achimabo abu nyina na msini ewo assembly ewo achimudan inti Brim Central Municipality no de ogina abobofo namu wa bam ena yensaka ni ona aba no pe mo achimu akwaba ye nua minua na pomboko de dom na so yesu adomboko yesanso ma utri nkwa midase minua yeah. Now how do you survive as assemblyman with a lot of attacks allegations amafo digu so nyina no do you have that thick skin how do you then na ugina on now so bu abem and how do you survive ya minua buzia e kan asem bi o se opese o politics and also opese udi edomania se unya akoma eso na unya yefun eno so a ode be mre nkwase asem enim semfun agu yafunum nti eno enimi motivation me aboabofo omude omugidie eni omusunsum eni omakoma etamachi nti bibia me pese me ye bia no ema me ye ema metimi de edi mpuntuo ne enkunimdie eba mama nka se ensema ya namafo keka fa ho de wote ne de wonte no se bi ho na wote na se be nye nsema eda aya wosom sen ya menwa eto da bia ya na eya sebe me penokre ena meje pepper yeso edi ena sebe basre asori yesum no se wan fa no kredie anya adwuma obi bia be wasase su bia no enye ye nti se basa na ebi wo ha bedwum na dey boni ben ena media ye sankrofo yi mo ka ensem a enye no kre efa me ho but ni namu no suma ye suma nyame eni amanfo nti bi wo ho no ma yete ana dey ya numsu de aguso na bibia adwo neze adwuma no ho ohaw ni binu no tinya dia sebe ofa ne say personal bia ugina ona so amanfo say we tintintintin how do you answer that say I say we bare ye chiawa ncha ye trenwentren we cream and also we anu say aminwa principle say ene me wa ha say na odi o ka che me say ebia amokachi ene program ya ye wia me maun ebia 50 bags of cement ne bia aboabo ekwan ya ye na ediaye nti so o kan sa che me a
me so my nti me hwe say ekwan bia so a me fa so bia na odi that 50 bags of cement no ebeba no me say say kwan no odi so won fa mban ni a ene say me bow so a na odi sa we ba ena the one na so de beba nti say me kakao sa pepepe okay nti ena principle say me you there say me you ena me da bi so say me da bi minti min be kan cho say obi odi say na afi me asan twa me ho me you there nti say maka asem say there is no amount of words say bia me can say ne me ya say na me obi be dada me say na da bi eno there we there baby amaka no minti ntesu ngu fam wonderful Patrick Afen wa join your discussion na Ahenkan 93.3 FM. I'm so privileged say menya honorable assembly member for Achim Abuabo honorable Amokachi ena yenene ebohei enti ene anopay de enkomotwetwe na de wate ne de we ayeyese ni nyina no o ba beti ni nyina ewo video so de esefata so yi anu bia no be ma no kwan na ono so e de anu yi aba honorable yanse enkomotwetwe ase from this angle. Yenyan ntie say honorable member of parliament for Achimo da aka me person me tifri wo no say aboabo project ahodo nyuma ahodo a ese koso a enkoso since a obeye MP ni nyina no say ye ho subuo bi a yemfa emmo since wo na ase wa yo si akwan a umma project ahodo no enkoso minimara say de mekani sa pepepe ena akoso anaye ne yante onunyamfo Alexander Kwasi akwasi minua medase na we de anka ansa na meyi sa ansem ya no ka mesro no ma mesima kakra bi na wahwe impuntundwuma aboabo me bedi asasam ma no enwoma amaye na nka yefi ho then you take it from there say eyampa say me na me mpese impuntundwuma ebeba aboabo ha se ya nti we de mesro ma mesima kakra bi no problem mami nti but wouldn't be say o kasa so make me bu some questions sa pepepe minua e be take ni sector by sector okay me start from education me buy na aboabo service na school dan no anche na eso paaye na dan na week obeka ya dan no amanjuma ne asafodwuma na ye DC school dan no na week na ebuye ne nkwala ne nya babi enko school wom nti ye kusu che ye former MP honorable William Japan Kwetu. That's right. Ye kusu che no obesi the first of its kind ultramodern KG ni nsi bi wo ye municipality ha say aboabo eni besi ye no correct KG no modern with toilet facility any washroom kitchen any nyoma bi e ka ho osiwie no so omo san de nkunya ye di guma ye enough nkunya any esanse ne say honorable ye primary school no so nkwala ne ko school wa sorry them enye first so mbeko school wa sorry them and also honorable besi and also another modern classroom block edema omo aya free get fan ho ema near wo JHS ho nom me ni contractor ne kasai ema JHS no so kra o renovate JHS no e ka ho wo ho nom and also owie so almost had nkonya ebegum ema nkonya e di gu salvation school no na nkonya no bro nkwala e school ho nti ese san di nkonya no bi ekọ other schools near di san nkonya no so ekọ boa omo die toso aboabo LA ohwe school na LA titina LA middle school no LA ne efre no edu ba bi na school no nya kono amanfo kra empese umbeko school ho nom mene nananom eni mpanifo eni headmasters old school ho nom mebo maba so pa yetu ho anamo de koma den director of me tro nkrata ni na nkrata tro ba sabe nkrata tro no administrative work ehun hia sa o tro krata no abegina community FM and answer radio fufu bi say macho krata o me de ko ha say o ye nya ne sa administrative ye tro the command then director esre no say school no say ne city en person dan school no e ma aboabo presby nti say ne be ya primary school ha no omu wi na presby JHS ampa so me no ka say yasesa emeno so eko JHS a ewo presby fodi mu e ma say performance ekosoro ewo ho no me bo teacher fo a ewo military area ha sa initiative no presby church no edimu akoten omu dimu akoten na nanu so ka ho e na me as assembly member me ka na nanu ma achima abo ahemfo yes wonderful e na me so as assembly member me facilitate bibia e na yesesa ya say me bo teacher fo abaso e the headmaster ho e say teacher fo ewo krom ha aboabo salvation presby ni ade minua metiom so no sorry yeah been hearing the news say a performance no apeja pa me bo mamba so
Emma eno so yetimi se sign Emma se ɛhɔ so ya yi ɛyɛ presby ha se minua ya ye besugu so asodi Ahenkan se enkwala ne nya baabi eno magya omunan yesugu so within a short time obe my modern toilets ɛwɔ ha se Emma sa that very day no na enkwala a chalk eno a chalk board so Emma ye fundraising Emma omo classroom na ye formica boss ɛde maamo ɛwɔ hɔ nom enye no nko a ɛyɛ aboabo schools ana wɔ na school feeding na obi enu a onya school feeding me am rewre mu lobby yama me no kase servicing ɛhyɛda ɛne ade na school feeding nti nkwala na mo ko school asabe mo nya aduane di no o ka ho bi ele yes of course me lobby na ye mpata ma ne nka ho ni nyina so ye mpunto ni bia yes ni na ye mpunto ni bia okay kirem de tosu minu ɛyɛ ɛhyɛda school ɛyɛ mo radio station ya so yes school dan na eko mfie miensa school dan ni so na nkwala no sabe omu ko school ɛwɔ kitchen ena teacher ni try de blackboard so so free honom ontimi gina no be gina bonten ansa na nkwala ni try wi asan be paper no ayi enso na asi edan honom ena mo kasa fidie so radio yi so ena mo ka ho ena me so mini contractor ene Asem engineers ene mpanifo ye sugu contractor ne so contractor ne ka chem say bo ye ntua ne ka ba kokra nti anya de but the next day na pe or the keys ebreme ema me ko bie ne o MP wa ha say o ni o MP okrom ase enso na nkwala ko school ewo your friend say kitchen and you year ben ni just this year ya 2023 this year ya oh okay ama yakobie ma say nkwala ko now look at facilities what a dem on enye ketwa modern facilities nkwala ni ko school ewo esheda this year nti me Asem man na me yewe enye mpuntu man say enye mpuntu good ya de yatimpu ye ni mpuntu ni yatimpuntu ase minya yemfa eno enkogu yemba hef ye apomodi me ba ye na aboabo ye one chick compound pe the old Ghana waterways for Mr. Bimpom wala no yes eno ena na wa ye move e de call your friend say ohima da na chiri ho exactly early school ho yes na me ba ye no na sabi nsuo kra omudi bedi djuma e wo honom na ebi ni honom na hospital na clinic nsuo ni wo de se na nya clinic o nti na the former Asem member me beto no na wa start hu the MP o ma start etu abula of fire donko okay me chia no ba bia obi a me chia na no pay no ma ono no start a omutu abula e ho no ampampa me koso e ma yetu abula no wie so me ko hu then MP se me pancho abula etu de nka ye mechanize na nso ne mfa polytank e de esi so nti eno so ye mechanize ye ne de polytank esi so na du ba bi ye hwe se ne abula no se ne sitie no na nyoma nkoyie ena me san call MP ho say MP o hwe abula no obeka say nsuo no ya na we eho no hwe say na land nsi ya na we nti ebetimi a momboan ne connect pipe e de call ye health center home okay ye connect pipe no as a pipe na Ghana water for yes nsuo na so power na ne patam nya no ebi pepe one MP exactly honorable William Japan kwetu tower Asem no sa pepe okay nti ye no ye hu se ahunidi e wo eye hospital ho no na wo fam yie nti se ye hia sinks ene shower ne ade e wo eye health center ho no nti mitutu mani a ntobia nim me auntie bi wo Australia na me ka kire no oso ona menwore anche eno de hospital equipment wheelchair tremu ene nyoma bebre me no ka sei okọ hospital ho no ma obigim na so person hu sa kwala de da baby ya o de machine de buyer o de to no so hu sa kwala no e de o da baby o de ti na e ba na o de nine na e ba sa pepepe o ni na ya initiative na we nya mpuntu djuma ho anya mpuntu djuma ko ne ntie ye connect things e wo hospital no na ma wo bi pipe bibia ko ni hu say no de wa ho no na chip ntie say upgrade ye sugu then MP so see e pese o mu ka che say e pese upgrade na e see etimi nya lab ho no then MP ede MP ye wo sika bi ede moma e bi free health insurance honum nti oyi sa sika no bi ene ede ye laboratory say ye hospital se collab won ye betwu moja atwen odwon so se bi achi wadwanan ahwe yare ko a e how yes eno ma ye bi wo ho ya ye bi wo aboabo health center honum enye obi a na ye say former MP na ye exactly so okay ye sa lab yi e wo honum nti ye no edu ba bi ne hu se eye doors a e wo health center honum na no apono adan apono de da no yes okay ye hu se ho ne termite prone area
en 40 ni 40 ho yes some read a dino yes okay nti no so ye de beto nananom de anim say nananom de akoi de mo so me de mo boy nananom so boy me sesa dos ni na eye no metal dos me no kasa yi yaye no metal dos so ka metal dos ya na de akekraw yes yaye metal dos no ejano no woni nananom ne kam ntuma bom exactly so mo ye exactly so una akobo nanan mama ne omo so ampopo amuti omo pekuro ni yenti omo so boy good to aso ensi honom wo odi Ahenkan wo ti we ya wo interview me musumu ko honom madawoma mo boy ayi fine ya ko ne so hwe ho do nurse for no break yes tie so to ceiling fan musumu the ceiling fans ebe boy no kre me auntie ya owo Ahenkan fam no me auntie ya Australia ye friend Madam Adley Thompson me no ka say wabaga na sisia okohwe ba bi a ye je mawo a labor ward no se ne ho sitie na akohwe ho no matutu aye basa no se da bi enye sa ene ye no ono ina asini nti ye nto honom tiles nti ye to labor ward honom ya to honom tiles se ne be ya at least moja na se so bi kura gu honom a honom betima pepa ne kama ye ni na honom osan di televisions mienu a esha dakam sisi akra ye mfa mbobo honom emo no TV munu dwan yes e de be ball ye ni na wo na wo mama me ne be ye sa pepepe okay eye nana otipepra ono so ebeboa honom ukomu OPD a na TV ebo honom no sese mate se fort kakaba ho ono so di TV de buy eno so de bebo honom a nina no ye de boa ma apomudin de akoso honom ba sese no nyame adom ye nya medical assistant honom a ese omno mo boa eye bibia honom ena wo hwa se ne ho so tiara edan no ache ema anyoma nti ye hiansiesie kakra honom a ye se ye na me ba ye no se na me kan se na chip compound ba ko no se se ye nya chip compound mako miensa aka health centers no eno no se ye nya chip compound mako miensa aka health center no ho a obi bo bisa se aban ne de ba na se obi na initiate ne ba collaboration me ne Ghana Health Services ene in charge a omo ha sei ene e kan bom se ne aboabo kese no se nya health center wo ha se nya chip so nketwa nti the old site no ye use as chip compound peace town so ebi wo ho na okọ Akim State so a ho so ba ko wo ho no ni nyina wo mpeso aso sa pepepe okay enye no nko a nana jase he nana nana jase he a owo Achim aboabo jase he kro na nsen ya so chip compound wo ahemfie achi hoyi mitabe mpom ho no yes eno so in charge ho extra krata ba say onabo yendura ye de ba no ya na yenduru no say yenya fridge bi a ye de be kra yenduru no ye ni fridge wo ha say ya ye de be kra yenduru wo ha say eno so yesugu nana jase he ene nana ne mpanifo so nana jase say munko busa ne bo me no ka say wato fridge emu wato television wato fan ena osan ye renovation wo honum bathroom ene wo honum so osiesie honum na also enche bia no se ye be kwako bia no officially no ye be ko na ya hand over achima abu jase na nse ofra buruche ba Ghana na se oye o start the nubus me mienu kra just last week ya and asam de we see de nyankopon and unim odi sample ntujuma we nan ye stop obi a o yen aboabo ye pempu anti nana ka so obeye no wan ka se nana jai na ya pa assembly na ya sanchansa dabi unyo budoza dabi nana ni na de ekoso na odi na otwemienu na otwemiensa ye atwam ya me fa doctor for insia de babo abukrum ase sebe onipa oba bi a ebemu afansin ye ani waniwa nti ye be screening ama doctor for ne be screening nipa almost 300 ye chicha ahwehwaniwa over 200 reading glasses ye samomundu free wo ha se ni na enye mpuntudwuma ne bia ti wadi achi mpuntudwuma o nipa woni nkwa na sebe enhan eni wanimu a na wo kwa na se wo ba yankopon nhyira wo ewo no odi yemfa enufan free honum yenko akwan road okay ho ne punchline yes aboabo ye kwansem in fact enye me be ya assemblyman na sebe baby honum kra na grade akra M5 ahoda okay nti mi ma Ghana Highway Authority for mikusugo mo so krata o by administrative work yemfa go si radio so se ma tron krata ebi se me tron krata nti mi nkohu me tron krata de ko Ghana Highway na bi na utwa krata no so aje akọ radio so ko ka se ma tron krata akwa admi twen se be ba na
sana na the kind of media bia abakrum ha no me nyini say sa netie ye fa no radio Uganda sa pepepe no mu ye e wukrum ha se to aso nti me tro nkrata de komo a then highway engineer wo ha se no say honorable ansa na ye betimi abaye okwan anase bibi e wo ha se no age say atake inventory nti o man engineers ni ade ye be fefa kwan so etake inventory e wo ekrum ha se ye start me bedi ye dwi ye reshaping empremiensa ye start ye reshaping baby wo hono ma se bi ohwe na ekwan kra de entimi nko no ye reshape enye nanse a ensuo to a bonsa aboabo kwan even though ye nya quota enso be kwa a new site ni baby bebre na nka de utimi de car ede ewura baby bebre e wo kroma se ye sa reshaping na o se reshaping no ye any open apps no eboa ma te datin bia no ye pese ye kwan a ye behu se ha e se ye e bia covet na ha e se ye we se wa ampa so ye didi sa adwuma bia this year yes so another a year yebeye na odi eno so na me bo abaso eye yakwan ya aboabo kwan ya aka e wo honum ya onabu kwasi akwa oka ho ene de aso ebebe ofam onabu MC no ha sei ene ade aso ebebe ofam onabu ayi William Japan kwetu no ye MP ye de aso ebebe ofam ne de contractor ebe krum ha sei ene de aso no bo ofam ene hye se aboabo kwan no omo bestarte aye kwan no achima babu town rules e fa himfi abobo anu kope papa mum ni dan ho no eno asem na wadru so yes sapepe nti in fact yes started the day ye dey asobo ofem no ade chen ya pe no bi so abo nkusua ene sedre ne ade e dey abegu ba bi e dey aso no ebo ofem no ampa ye dey yampa ba ye dey se ye nananu so frɛ asofofo ebebo mpa ye e ma dey se ye bia no ye contractor started so odi juma no anche e na contractor no e free site o free site anamu tu bia se mi tu bia na me frɛ consultant no na na kontihi e se da to sa frɛ contractor no ene contractor ne kasa o si o ene ochna nti ye hwɛ de e kɔ no mu station adawo ma o so ka ho bi ye tutu ho na mo bebre e ma me tro petition e de command middle belt authority amanfo say ya me nkrata no ye try ye mfa mbeto abonte e administrative e ma me ma ye current MP me man the copies of the letter say ni say na ekoso na ye tutu amna ama amrewa eto de bi tehwe nkwala eto amrenum ye nya mo bia ye nya response bia amfri ba bia de amba it took you any aboaboman and initiative said no we want to take our destiny into our own hands sharp ya per se dey ye bibi e ma ye start ya o start e raise funds kakra anyame adom yetimi ayegatan satan na mpi wa o wantimi amassment ba kokra satan no na 1 billion yesi 1 billion bi so da honu mo yantimi amfa bi ede ama meye aboabo kwan o na emrewa etotototo gatemu ewo aboabo kromase wadawo ma ana ansa na ebedi djuma no se ne na opese djuma de ni disu obo mamane e ma me ne den urban roads engineer ebe hwe ma no kra so boa o e ma or the former be by say from all the way from Koforidua on me guide say ne be ya ade be standard na nche say ye ade na ocha no e de ye be san tutu kwa ma me fa kwan say me more Memphis abaso owura nana kwa me danso ye guso ye project no ye gates no or ye wonderful contractor of Ghana ha ono atu card na ni be hwe say de ye no emiti standard na se baso mbegu quota na o man sa medwurengu o ka se mo monto aso o jana na mu my chippings one trip esa de anwa ba ko epi so e man ni de we gates no na boto aso sa pepe odi sa rounds ni na me ka ho me say una wudi mu akotene me kan u donate cement nyina sa pepe contract engineer odi former Afrikofodua ba ye wo na wo linke yen eni nya asafo man no sa pepe mi odi nti odi eni so wafamu dia e na sa adwumadi a odi no odi me can stop work man stop adwumadi no e wo ba bia empuntuo e na ye pe I think the last one ye no kra honorable MC ebre boys ni ensuo ase bibisa me kai so no so woni wa me stop yen obe support you say oh oba be wono so de woni on so de bebo anti obi an wo yin ti so be stop work ke man kwan sa nti minwa odi eye ankrankra ekrobia pese tumpon ankrankra ne omomo a ene di entumpon ukọ pisa wa me buy no omo atoto nyoma bi ompese omo ye cover abrante bi a friend Colombia ejakwasi ene mpanifobia keka ho mo peace town no matoto sa nyoma no me ko hu honorable William Japan kwetu say ni say o ma bokachi ntiese so ono so de support by eme de to iron rods
ene ade e de support to eye covid kakra e wo peace town honum udu of ata honum a ene ede ya ekwan na edem enye honko a okọ enkwa ne hia e ho so amanfo e ho honum Mr. Jakum ene eye Paul ne omomu ho honum omo keka mo ho ahotomo omu na so ekeka ho e contribute omo so to covid na gu honum a over years yentimi nye eno so mikosugu Asem no so e ma Asem no e be support ya e ho so ya covid edem ofa yenua baako ye friend ya du ya ono nko single handedly baby owo ono so waye covid ode ede aboa ofa ye friend say David Lapia e honum e ho so mebo omomote honum aba so pa na nka first pa no o kwa e kwa na ko si David Lapia hope untimi emfa ho embepe to zafi honum me ba ye no na emme esisi honum opani bi oya dwuma forestry oni abrante bi ye friend kwasi obo nwa kwasi mu eni mpanifo bi omo wase honum omo boy ko pe bako ye betutu mena wo honum na ena me so me ma machine e ko fa honum na ma ye link e fa other side covet bi na omo ye wo honum me contribute to cement e de boy me ye wo okọ peace town eye yehu abehwe honum e ho so ye ko pe ada pipe bi ye ko eno so ye ko pe bi eme ye de ase honum se ne be ya nsuo to a ebetimi ayede afa honum ofa esi ofa edua na avenue ofa Ebenezer opani bi wo honum ye friend ofie ye friend Nana Boatin Efum odon so me no ka se nanse wakope covet odi ache ba bi nsuo to a se ne be ya cast ni ade ambam yeah ububo so nyina your personal initiatives are lazy up with the people our communities in him sa pepepa omo bua na ye na ye say me di we bi aba me say adopt a street do adopt to street now yeah man say man for dia start pepe street so say oje sa kwantempo no tuma na we say e be siesie no ye be maintain no me di dia to so initiative me no ka say e bi to street light ni ade because street light me buy ya bo street light pa odi me buy no na street light e bo krom a de de ntabo ni ade choke abo ho nti hitia na shipo no na say no abo ya tra sa level no ndube here say street lights ya man buy ya abo over 200 street lights ankran so e de abo me the last time I nya street light pa no this current MC abreso eno de no kra wo ho no ma o ma me obazo che se enkane a ya de bo po huma kurom hire no dodo a wanya pa no every honorable Victoria yes uyi honorable William Japan kwetu free wa ono no honum ene de manya street light honorable ne time and almost every year bia no ne nya street light uyi ono so free honum honorable Victoria edu ne time ena menya street light dodo pa ena ankran bi so e wo krom ha se ya wo honum ne afra honorable me po impese ayi nti me pese me so me boa ni ayi one Mr. Boaje or me kwa me to street like 10 near the abo me street ni so near the abo. This is how we develop mean supple sa microphone now obi ti say afa kwami kisi or so me ho no pese me kwan no akofa machine no dey twa na ina this how ye pese ye crew no dey e develop ndi na nkaka abo adwuma no eso mim kwa mintimi ede krona ekese ene odan bom yes nti ankran ya de omu na so obi ankaka wa bia no a obetimi ede aboa no omu na obi ade boaboa yemba energy electrification minua me ba aboabo me ba ye extension electricity extension bebre obi babu say ya electricity extension den kanea akomie a eno na samne man se mfa no ho oyeden ene boa na course yes minua me buy complaints on say ha no ye one of the fastest developing electoral area in the municipality nti development cost wano nti ye me chon krata ni na eto bi krata cho ba ye mfa nkosi radio so say ma cho krata de ko ha say unim krata try na say nti ye chon krata ne the company for ma cho krata me bi kwa ko do minister for energy na po M2 projects manager every region abakrom ha be di djuma pen me ma yawo krata sa ma wo krata ti bidu aban ni mpa mature krata they are called the office of the vice president His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia yes ono ye police council chair about police for land no say omombra no me beboa e ma ye the side plan ni copies ni atachi e de koy me as west subcommittee chair me this adwuma we na de but ye ba ye metro radio so say e na we ye den na say ye fa administrative sa adwuma we na administrative nti e ba say energy a
energy and also ya extension bebre ama ya provided about 4 transformers in addition to and so ni na so enye enough me no kasa sisi ya sisi no the post I wo a proper no contractor wo site sisi ene contractor eye adwuma yes san post baby ameti ma wi say omo di post bia beguo dewa omo guso omo sisi yes ye be sisi asaya extension ye wie so enye no nko ye san the additional 2 transformers kan we na enye mpuntujuma na se ni kane e be kasa good ye san wie so ye san the additional meters san de ba be kan ho nti minua dwumadie no yade a yedi sabe me bedi me be asama ma no me ndi aboabofo abro na aboabofo so omani gime ho minua odi ma me ka sem ba ko bi aboabofo ye nipa omo do nipa omo pe nipa sem omo so pe mpuntudwuma hwe me ba ehye ye ekoda konfo anoche ye spend over 8 months e ho nom aboaboman contribute ska me free ho na ye ka be 1 billion ena yabo ho nom aboaboman supporto any ankran ne ade ehin fa na benya sa de wi ho ehin fa ne be che sa odo we sei sa odo we eno na ma menya ahokeka de ye adwuma de ma aboaboman nti minya enye se bia yete ho na ye nya bibi emfa mbo ban so obehia wo de edu anadwo a wo de ahwe kroma even though you provide light ewo baabia ma ne anya yi wo de ahwe kroma hu se ekro no mugu so aye de eye fa ekoso pa so nti ya famu de kakra bia na yesu ye betimi aye bia ne ye me enko sanitation water and sanitation me ba ye me ne adra ye kambo ma omo ye on pipes ye stand pipe mako enum e wo krom ha se o ka se stand pipe the one team of to say me uchiri mu sen pipe ujira anu akobie buna ba so do okay ye mako enum e wo ha apart from that odi ahenkan wadaroma NGO fo bi free America bae ni omo kasa o Peace FM se mi ndi anim ampa ye kwaye borehole mechanized borehole bako e wo eye amanfro mbapa mu da na chi wa nina no enye mpuntujuma mpuntujuma me no kasa wo kwaye chi ase ya me ma China aid for ebetu borehole e wa ase ye ne kapre ya mechanize ze sia ye guso a ya ye bibia wi aka enyoma nketenkete bako mienu bi enche bia the next obeba no obon say presbyterian school for no omu benya nsu anum mechanize ya no ma ya totas bibia wi a polytank bibia de e wo honom na abasobode no nkrofo bi ni ankrankwa bi a omu boa ya initiative me ye mrepa no ye de omu na din de e ba betudwa omu na de e boa ye di nsu e school for na omu benya nsu pa ene oman no so benya nsu pa e de anom e ba ye toilet sema wadaroma wadawuma ye de to wanum eye ababu presbyterian school ye what's the toilet facility sharp e de amaye ona bo akwasi akwa ono so ye de background so no ye ni toilet facility munna mo ka ho bi na dawuma obesi toilet facility yeah before we became MP yes we see answer no be MP yes ye dana se wa yade pa yes obesi ya and that's why yade na eboa yade pa obebe an urban Mr. Pono debi man stop no ye mpuntujuma ene ye pe mini obia ni personal issue bia na what that to me say mpuntujuma e bakroma as assembly member utimi stop mpuntujuma nana minua enwanwa enye hase yanka minti bida sa assembly ma etimi stop min court enkoji injunction okay mami musa sa question bim ye no kre sasa na ono agbakwasi akwa aka ama na beda bonten say wo honorable amukachi ana stop mpuntujuma ewo achima boabo me pese me nya sa nchirimu se sana honorable MP akana na se ye ne yante na se minya enukre trudo oba aboabo ahemfie eye adwada ye twemu ya na oba ye no ni nane se aboabo fosu se o ma to aba e de ama MP ato aba ama MP na MP we de aba ye to man no mputujuma pa de aboabo ye hu bi eno de se omanfo ne ka me odian ka kwa me bo a me ne omo ya dwen efisi ye to abama ono gba kwasi akwa ye ka project pa ye de ani hu ka se we ye project ekoso amanfo kuro so a aboabo ye hu bi ta aboabo ni bi aka me ne sani pa ko ne ya dwen 2,000,000% cause ye hu a ene ye beka ye hu ye no ye beka ni pain se ye hu bi to aso nti ampa nti oba ahemfie no na hwe se ne eko na nananom kan se ampa se ne eko ni na asem ebe free na no aba no se mpuntujuma aka che enkoso na no mo fa so boni na mbo eye assemblyman pacho na wo ho minya manko bi
na we den na what is asem we me nua sabe wo mi so maso we telephone za maso ofem na obi a me na me asem mama for the area me all the security ni na me na hye me nsa no se bibi ti o me electric area na mantene na me kura say adwuma no na me nye ne yie ampa o kan say mputunwa enkoso ababo no me na me man enkoso ade ya aboabo sika da hwa ma anyia ma say akodu tetiska no 1 billion and da ho no that is 100,000 Ghana cedis. Yes, 1 billion. Yes, wow. And me majisika no emfa nya adwuma na ada asame me se won patemo obia ba be gigi ne de na me nko me de me ma magigi me de me yodi me won krata wa hase ya me tro krata e de koma no eye 27 January 2022 about afi etwam che se January ebe na se afi ni on. Yes, okay. Omo ka se eye ne common fan sika ne bia ba nti obia fa project a opese ye no nimpesu aso ede enfambra yekosiai eye MPP mpanifo any delegates ni kosiai no ye na no ko bankromu se baby epese ye ma sa dwumadi no ekoso salvation ho no a link bangalo papa mensa akosi Jesus generation yes. For no no akon policeman nti ho no ye pese de ye covet bi sorry excuse me ho no nti ampa ye koye no omuso ede agitumu ema oma infrastructure eye Pizarro ono hwe infrastructure committee no ono hwe so ema Asam engineers so omo so ye krata to so de memo e de estimate na aka ho ema de koy ye de koy no omo ema yesika eye sika om de mai 8,200 it is 8,200 that is canis can 82 million ene de ko to talk covet e de begu ho sa sika no ene de mai tra areas baby kro ho ma asatna me sika aba asem mema bia de enim ubetimi afre me ndi ntro ento bia so ubetimi afre asem mema bia no abusa no ebi kro ho ma me no ka se omonsan kan sa sika no de so nti ye no ena Pizarro yes se ne ho sitie no age so pesi ansa na de yetimi ayi ena sika no so enso nti yen twen the next change bar nanka ya toa so okay ndi gasika ba ade na momfa man infrastructure we say omumba no mumbe toa projects no say Pizarro no committee a honorable MP ate a ono no da no ti ono ba be hwe adwuma no yes eno ka say sidimpem enwotwe ene ahamienu 8,200 no entimi enye project no yes project no mu quantify na be say project no ye quantify no covet na now is as at that time no okay almost 20,000 that is 200 million no we are back ni other way say try buy the covet no be cost to be 20,000 that time covet na e cost so ye be 7,800 and something and at TNT I did for covet but ntini na ko see I think 8,400 or so yes okay ti Pizarro na dia futu buy say sika no nso ti yentwe no opesi a ne atoa so yes na sika the next trench ni buy na next trench ni buy next trench ni ye buy no na ye hwe nim se be ba ne atoa project no ene se MP EBPA ahimfi ono a o si sika na ba ma wa ma na sika na ba no Pizarro a wo gina MP na nam yes adwumadi no ayembia wo fra wo ka cho se sika na ba mpacho da bi na mpacho wo so busa ne se sika na ba na me pacho normally se sika na ba ye inform ye wasambo okay say ebia say ye de betu dwa wasambe ni nyina nim yes say sika se fra ban mu aba okay yen fa ye next ebia proposal say the first one buy no so obi an fa the project a de oyemba nti obi a the project sa pepepe ene de call nti expect e ba normal inform ye say oh we abanti the next we no sa pepepe ene de yeah nti nti bibia free baby until say me say MP say sika na ba ma wo nti 1 billion eda honum nti me frɛ me ada asame me say eh yes 1 billion bi aba na me nkoje na mo so 1 billion ye aboabo sika eda ye kofes eda ye kof ye de bempu ntudwuma aboabo yes ti na eda ho ye den minya nti bibusa ada na asame me say ye kra ye sankan de ubusa we also sankan we de atisa masame me be ne kan sa akire se ne sankan de Honorable Oliver o se ne sankan de Honorable Newton ne sankan de ebi kra so ha Honorable Solo say half penny on wetu am no endu 8,000 enu 50,000 enu 8,400 8,200 8,000 yes and like omuntu e fu that 1 billion they have in 8,000 half the 50,000 that omuntu 1 billion no kra 8,200 no kra no
obi san kan omo de 8,200 na ye de wo de ma ye covet no ebi mu de omu nyomo de kra kan mu de kra na 100,000 no efiri eno kra de o se ne common fan ni bi eno de ede okay so hu nti mi bu sa da sa me memes obi asa ne san kan nti na I say un se bobo bi anase pressure bi anase eja na ase no se amanfo ka se mputujuma mba nti ne so ba na ede obeka se ombeka bibi no de chichi no ho so hu nti no be on records no u betimi aka se at assembly no munye garden munye meeting bi a che say sika bi aba aboabo chefe wom eye 100,000 Ghana cedis da any records so e wa assembly ho because assembly no I say parliament is a house of records any records bia ho bia sa wo so sa and they say bia na honorable so akoma pa wo ma aboabo me che honorable MP and we donate 100,000 and we welcome it and we welcome it ye kwa ye pay more ye problems e wa na doso nti opekra onfa more ede enfamda ye beji na kuma paso na uzuzu se eden nti na obeka che na nanama hu se empuntu enkoso ababu nyane eyewo e na o mempuntu uzuzu se eden ne men so woni no boni bia ne muntama na minua start say atwoye ntem eto aboaboman e ma mo kra bi kan mo max ebuye e wa ha sei amanfo dan ebubuyi me no kase ma me ba ko amapia sita mapia ene kasa wa se kra no oni baby sebe ne banchen e note amanfo minua danso mu ha omufie na don sakaba wa na light ashoko amanfo na mo koya mu esi ye MP entimi ansi ambe mo ya kwa na se bibi etisa anche ne etisa atwoye nchem asi e wona na se MP ontimi nko ba bia every time dabi minua so betime atu anam sini central wo ya asem ma no gina MP anema na minua de na se me yen se me call rounds any committee for ne ye assessment ne hwe obia ne na yi ye ne nadmo for call rounds ye assessment ne bibia de na anche ene ete se odanso atwentem ede atom even though omo ya hinguru no odan yes omo de no magnitude na e wosoro so but the ete ya ne se omo de ne de to ye no MP a start echiche sika e wo no nti aboabofo no so te ye no mo so di yawo omo di yawo mu se na de na ye de bibi sa to ye na ye de ye man hwe na odan de ebeto wo mu ade ya start echiche sika e de momo em se o kasa fidie so a me no e kasa e ma MP so ba so ema nibufu yi osi ade na bibi se me nko MCU honom na me nko kan kire no na me say na me politics ni ade efri ho no e na saa adwen no e de ebeto nu nti efri ho no minya efri ho no one me ene ba bia me de befa bia no na aye bibi asem a me nkan kra emfa ne ho no kra no na de ne nkrofo no age se me kan MP ho e de asem ema minya me Ministry of Agric ene Ghana Cocoa Board ye initiative bi a ye pese ye bedua cocoa ewo aboabo cocoa seedlings ni bi cocoa seedlings ni bi ewo aboabo ha sei na me sending message ede ma MP me ne agric impanifo etu ho anamo amiko hu nana say ye pese ye search project ewo ha sei ntinka ye pe ono so input kakra na de aboa yetimi aye project no minya ye start ya ye project ye start ya ye land no so no na ehun akohia se ye behia nsuo e wo site on because obi a odua seedlings ye nsuo de obehia e wo site on sometimes ni ate se MPA tu boho minya tie ni o tu boho ekrobia boho mienu me bopi ni nkrofo ka se abusuafo boho ya mutu de nke ebetimi a aboabo ba bia ye seedlings no kwa ye di market o se that be commercial area nti ye ntu boho no bia de e wo honom me kan me pim o man be tu boho no bi ho ba bia ma se bi nso na MP ne committee no e wo ba bi o ma site se o mutu boho no e be boabo aboman ana menwa tie ba bia o mukotu boho no e peace stand ba bia ma ye stand pipe e wo ho no mukotu boho no na se pipe nsuo ho dada na ayem bia wo twoma dwen ba so se me pa mu cho ha de nsuo ho dada ntem ba nsuo mini coordinator ye nwa UGN fe na hello guy edi hu komo mini dompre e kan hu ye kan omo promise se ombe ye hu yan se boho no e de omo even baby omo kotu no kra se omo call high tension nti omo ntimi antu boho no they end up emutu boho ba ko pe e wo eye Pentecost even baby omo kotu e boho no Pentecost no owusu boaten e be ye boho wo ho no e na me so me stand pipe e wona nti nsuo ho ense da e de enye din bebre sa ho na ba bia pese sa commercial area e na fe so ukọ eye
ɛyɛ Kwame Charles mo soro no Eugene ene owura dompra bomudin no omo act as den Eugene coordinator ha okay. na dompra so ɛyɛ polling station executive okay ɛwɔ ha sei na oni omo ntam so te sen because mo nyina mo ya aboabofo a mo pekro ni ye te se bibi ba na mo to adwen a se mo betima ya de a ɛde mfaso bɛbɛ aboaboman chi se nchi waso bɛba mo ntam na ya meni omo kasa ye omo respond ye ba me nua ye nti de kosi ya ne se na chese ma disappointed cocoa board for no nti mendi mi unit committee for yesi kakaka ho ye se yan ye tu abula me nua ye tu ye tu ane nsu no de emma nti tabo so ekọ se me kọ asamo na me kosungu asamo for nso eno so asamo sikaje edin ye na omo ma me ngrata asam na modeje yes omo ma me scan kakra na se me am so de me so so na ye connect pipe no de ma omo fa aboabofo miensa omutu omuka ebi aso yetua ne senate eka ho na adwuma ya mbaye no the next year so no ye betimi de abamu ma ye befa enipa ni nanya mpuntudwuma no bia ye dua koko mako 120,000 seedlings ye chede ma the entire constituency hitherto no moko bi ani ebi kura timi tuka eko ho hankia odikodu asi koko nasa no aboka nti we nya mpuntudwuma emboa the entire we say constituency Sajuma we Asem man MP kra na nka se nka oye ne de ede enso ma ye e de boa the entire constituency e wo ha say e ma ye che even me coordinator okoji koko ni citizens makoma 900 na e pensu ho no okoji makoma 900 we nya mputujuma memboa na so oya aboabu ni nti waju odiji good oye Ghana ni yes nti enne na san klofo we ka say aboabu ye hu mputujuma na sebe enye boni aye mede yedi koko seedlings no e de ma aboabu man e bi so odanfo so moton ni say e free yanton tu bezo je say me initiative na me e free yanton ubetinya buso bia e na nye wenko ahun mini agriculture officers no e minerals commission for odwumade bi omudi mmeni ade me ye na ye di omachi say aboabu so nya bi omudi bi ba ha omudi ka besia be yi e de mamanfo nti sakoko no ye di mamanfo free ebi free bi ani ebi achia se odan kwanta ani nkra odan otan na dodo na free honum e be fa akoko no free emiam initiative abi ye nti obi ti ho ba bi no ka se menye bibia amfa mboa ya enye na tse nukura bia de enim okay honorable Sobodi I'm making messages kakra but mamini kan fa we ntum from em Ahenkan 93.3 FM ye fidie de any 7 producer so shefa ye mia ye mua ye ntie asem na with just an ear say honorable amokachi honorable abuabunti na yamana beta na waka ntrasa na okọ ensem odi kan say asem honorable MP ekokan abuabu ahemfie no 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 ankasa osi oni ho nemu mamanfo ne tin no bebo na mane and I news are trendy ti ya pese ya cross check it from the MP for achimo da ya fe na homa na enya de a watimi ama homa no so ti ya send in text message na daroma obuo na dim se kwa wono ho a ezema onunyanfo amukachi kan no o betimi aboan na o anu ye bi ode be man ya na enchirimu aye sa na radio adwuma de ye no se mekoka eye asomasi ho asem a ese mitima no kwan na ochirim e na asem no so esi na ye nyina mu bi yeni ho enti ya try say ye berity to bi ona wuche beka say na de panike monfred de asem no o kafa no no nyia no enti pese ma amafo update say ye ntranye one sided story na wonga say bia ye ka gu bi so ti ye gusu a efre honorable MP for Achimda nyame adom na eremise na nyuma doso o ye pani so ti bia na adwuma bi di na kopie baabi na ne phone no emme no ti na ontimi ma so say ebreba no ho na omafo no so na okaso oni ye bekasa wadaroma ere betum fam na anu ye bi wo ho a ono so ede ama bie chat no mame na me infa messages we ntwam na me samra honorable amokachi so enke ye baba wura Achimda market no sanse ye te say eduaburo bi bema eburo na moburu ye ni nyina no wo mo de buru ononyanfo amukache oye Achem Abuabo assembly member. This is the best radio station in the east, Ahenkan 93.3 FM. Honorable Abedi Kwadaso or say I'm enjoying the best show loud and clear. Our Big Joe shoes and Kwadaso uno market yeda say what out there too and what time there too no problem. Champion man with Ahenkan Kwame Yabua Abu Boga. You are live and solid interview. I am watching you live from Achem Brenanse Kwesi Mensa. Do you greet or say you do a great work? Okay, there's also Kwesi Mensa and okay, Jumano
Sarah me born papa me da say Angela Brown or this is love a odo interview pa emu I say den Odi is doing a wonderful job your family or this year ba yaunati or so Ahenkan o ye adwuma papa adwuma de ye nya kan se ben de ya na be ambo for bright to say a damn loud oh achimudan enkwanta kukuro. For the first time, Yanyan in Tessa, Achimabu Information Center, there were Achim Abuabo and Finabu Buano so. For the first time, I think some for program here, Ababu Fuinanso, ATB, Scratch Kobe, Jemfi was it the only killer who cannot visit the IGP, was it way any radio killer bakupa, Utimisimu pam, Echo IGP office, na Okoko Sana, Udia and Kan Kwame Boa, and Yemen Maye, Uyankupon, and I am sa, radia se waboa me na menyam penifo bi animu adom medam wase wate wase afa master planner junior kintampo wase abozege more fire medase o sa pepepe ne no Starboy say watching your show live and clear at Ahafumem airport wase ayi wotie dindindindindi ewo Ahafumem airport e wono no so etie Ahenkan FM live on Facebook ubetima join e sanso na on air no 93.3 FM uba poema Temadia. This is the best community radio station that takes and lead. Now Amafonso Aiden Ediachiri and Kevin. Yeah, so proud. Say yani a day full-time radio presentation. Eba Chamadanha. Now Amafodi no almost so how we what say we program and what feed no we program yes I be. Yani a day full-time radio studio discussion. Bibia yani a day by and we take it say a Yanko Pon Adumarakwa and na ode edumye. Emeno so baby telephone 0201 944485 0554 820 910. Ubetimi do text messages so and our WhatsApp alpha 0533 898 915. Medical Gatam say try your best here reach out to the MP for Achimudan Alexander Akwesi Akwa. Na yamfana say allegation Honorable Amukachi aye nyina no. So nyanu bia no way this is how we do radio. Yenye one-sided story. Honorable na man so bibia person ka bia. Ya odi mintwa entro emfanto bia so. Ono ani radio station efa no omudi ye news item ewo ho. Eba ye the radio mra na ye dwuma. Radio mrani say semi odi Ahenkan ka asem bi e de fam papa kwadwapo ho na asem na mekan se kwadwapo ni ha e wo se mrani hye wo se wo be try so be rich no no so wonchirechire mu bi a odi aba betudwa enti said e wo kan se wo na ni ho ba wo nya no report say if another radio station and now wo intel and wa himfie ho e na eyi apone ye de mounty ne papa mu ni die mu ne emra kwan so no ye try se be rich MP na ye yusu Ghana radio mra na ye dwuma na etimi aso amanfo ani. So that's professionalism. Thank you. We know what we do. Yeah, you know the pa. Now, afei, yes, I ate one nti sia no. Apart from sa and some esisi ye. And I me babu abono. Once ababu bus stop, ye di anwa begu o. Won for anwa? Nwa ejano na asuo mu. Ashenfo. Ejano na asuo mu. Ashenfo. Nti for all this while, question na mebusa mo say, odi tama ye tutu amra e wo krom ase na embrewa. Etihwe e wo mu. Any ade na no samre no nanti sebe obia anase MP when se bibisa it took you and initiative bibia ya sa na eso ekofem na 1 billion wo honom nti say for the past 3 years no yes a man for enko how mu any atiti mu sa na develop my sa any develop my indiga sa story we ameto abonten a nanka anwea no emma Kemba to upa say sa inchiwa shwe yinti ena project e start ba sa pepe sa agbabufo osu minwa agbabufo osu na ade a yakra ne say atoyente ma tumu na chi nadmo e de inchense mattress blankets any rubber ne nyoma bebre e de buy me no ka say de ni kudema yentimi nche bi yentimi nche egudan be egu nadmo office adentina mom ya ka yetu ho anom anama o se na enyoma ni so a container ma ene se enyoma ni so a yenye needs assessment obi wo ha ne haw ne nateti mu no emu edu nti sankrofon yenche ne fama no enyoma ni gu ho ene e kwa ne akoyi ni makwa. Crucial question to you asumdwe ewo Achemudan assembly ho midwa Eddie Emsen Nansenkra on one of the radio station MP kra ka say nko obekọ honum na wabobabo asum kra wo honum ono ni radio station ono an interview so obekọ honum because ono for say technocrats e wo honum no
one in Yadria, you know, you have that way say ego no in him. We allegation are you? Oh yes, oh dear, yeah, steady no, Shano. One in Yadria, they will pounce on you. Me market say also say about. But me assembly once and then one more time. Yes, me assembly no. Assembly no. Ginemu Emma or damn kutuku mine. Say mona yedi etumi amamo. Samun kwaye bako. Na mun primpuntu sabman mu sika bi ba mun fanya mpuntu juma ana mebusa se de ye tete ne se as assembly won ankasa no MC da no na mu assembly members mo ka ho na MP ni so ejemu ma omanfo no asumdwe ni ho ana mebusa se assembly won wo hobi asumdwe ho na asumdwe ni ho minya de ekono de asumdwe no yen as assembly members we don't have problem the problem no it's from the MP's office Nicola constituency so be kaya enche bebrebia MP man abofra baako ekaso aye ono ne the destroyer ono de pa there's obonwum na nso far nana that be ekaso one of the demonic on the pa bi onoje okoholu with all due respect okay demonic dia o de machiasa okoholu then coordinating director okoso ni mim so open information me pa matro e okrata so oso open information na papa ne fama no okoso ni mim as wine. No, presiding member. Onu say MP asuma no or information di papa ne fama no ko hodu no. E wo honom. Me yanya is e asam honom. Antimu chon mo kuntokwa. Efri. Honorable Castro. Anti jesempunto na enkoso nyina no there is no total unity e wo honom. Minya. Emma honorable Castro kan ho LED. Emma ma tro letter e de ko presidency say honorable MC yenyini free honom. Including all the constituency executive. Okay, honorable MC, honorable Victoria do. Yenyini free no Castro. Say why den? Oni na say a contract say contract me misi minyaska say contract oba or mom 10% any ade and so Castro when your contract been pon time omunya contract oni romo enya contract omoje ye friend say anti abana yan salary to no mumu didi ho o enkrofo bi didi ho honom 2 million ya dia mam no mu chese mu chedi 10% no mu wanya he omu wia omu se mi say market sebe ana buza say wanya he minya minni contract bia unya ya ma contract bia minni contract bia unya contract bia minya contract bia wasam ho no we sure minya contract bia wasam okay minya emoko holu no say information openti ya suma moko holu no ni na koso asam omu san tro letter si enyi MC no Castro no Castro ana say eye Pizarro emedi MC e wasam ho no one true she minya omu tro nkrata e ko president kra nyi man ze stro no we are be ka tell me say minya enya izo minya de koso ho no enti je say empuntu a yenhu e we mpotamu nyina no there's lack of unity. And yeah, assembly members and then my MC Kwan on the Castro and then even the constituency executives. But Castro no canon now a presiding member and there's on your presiding member beam. Hey, on Jaden now this bono. Oh yeah, uni bibi. Or your MP special aid or sans your constituency executive. So but say a bind no on a party no ho. On near on the party no wa bem. On no imprem on to me wa bem. Die ka oda empanifo edi tumi ahwo mo nsa momo party no ye executive wom abamu de oni tumi wom minya me say eye powers bi aye de amano say power wo de ye den ene no say ye MC omo tata no say oye assembly member ene o say constituency executive enti die enti yan fa oda ne so na sa den minya ne so mfa so pa gon kan ye ntie baby ayedu no the level ayedu no baby adunu baby odan dia bedunu no mu wi amaka che se yen yempe mpuntujuma omu wi amaka se yen yempe mpuntujuma omu no mu ma odan ede enkoso we are ready all the assembly members everybody is doing his part. Okay, let me put this one across. Said the Beya Obiabon say Ahenkan FM is one of the most professional radio stations in Ghana, not this enclave. That's right. Yabomodia production team reach out to the honorable member of parliament for Achemudan. Hello, honorable, please, good morning. This is the message from the production team of Asem Dika. And I'm reading it according to how the production drafted the message. Yes, I. Or say, hello, honorable, please, good morning. Please, honorable Amukachi has said you disclose to Achemabu Abu Chief and the community that they should blame him for no development in our community. Please, we want to interview you concerning this for clarification.
This is the message a production team of Ahenkan FM Asem Dika Asene Ediama Honorable Alexander Kwesi Akwa, our able MP. And this is the reply out dear man. Or say, I have told you already that I won't engage that assemblyman. Listen to the message. I won't engage that assemblyman on radio. You can call the Abu Abu people who were at the meeting to tell their audience what transpired. Saying that I've been na ubitizemi odi anka me brofo nye day na wan tia say production team no send message ma ononya for Alexander Kwesi Akwa say honorable ye nya ne ntia say honorable Amukachi ye ne kasa ye video so na nasem odi atom frama mu ni say wo be hia aboabo ahemfo e na de to omanim say embuntu enkoso aboabo nyina no ye mfa so bo no mo ono Amukachi no na owa ha ide ye pesanke na wo kasa now so uchirem wafamu edie Honorable Kwesi Akwa very professional wangaze production team no onyi o ma no eno ode anu yi bai na no ye ni say sa assemblyman ono mempese me ne no bekasa radio so wo pa frefre aboabofo no ye frefre aboabofo no nyina wo mu ba program ni bi na ye musa om na omonka omasem eji sabi no ababufo amko program ni nyina no ye be si form abamufie one by one mi abebu sam ele banjo wafaye ele banjo Professor Mills on house to house ye be kwa fie therefore, this is the best radio station in Ghana, and it is live on your frequency modulation 93.3. Radio is what the papa. Now, radio na pedien. Let me say thank you to my MP, Honorable Alexander Kwesi Akwa. I didn't make us a medanase. Yedanase answer or ye penny onia daje. Nenso wetimi edi muaye. Your friend now one picking ebe wo ye meeting bi but I did text message and a WhatsApp message come on no when ya bre etime ya no we have to appreciate that so we ignore message ni kura kenu so nka ye beka but we ya no ne de I was say mama nsen hu se wa mu ya nimtia wa bre na so ase etia se na emomo no o say that assemblyman sa Amukachi we one no enyi nsema no na yam futa aboabofo na ekofio na wa himfio no tababufo na mo ahimfie pam chaw dabi na ahimfie de na ma wo kwan a untimi nko ho kenye sa dan kese so munyina samra ahimfie na nka yakoho but on he emma wo kwan se bra na ahimfie a untimi mfiri wo pem se me ko bowura na ahimfie enti emiri pam ni se yenya kwan ni ehu se nipa na ni aboa mu nyina no na moba be yan because or say that assemblyman there he is not ready to engage him on radio. And honorable, how do you say Ahenkan FM with this kind of cross-checking of information? Yeah, this true professionalism. Say in Ahenkan radio ejumano, yeah no. So by here in the case, baby dear, almost one from my hey, breaking news. Yes, it will be a 10% to share regional minister because of breaking news. And yes, I radio ejuma. But the muye de mituche mamu nyame enkamo. Yeah, I feel you do about the tail end of the interview, which is very crucial as well, live on Ahenkan 93.3 FM. Ghana's international killer Abubunia. Nana Tamiu, Anfedua. Madam Tiano, a queer Frakuma PSC me, transmitting live from Afrakuma studio. Oh, Achima Boabo. This is the first radio station I pay Achima Boabo. No Bianina. Sanam po radio a jib ball. Any pair won't put them say. Minimi team. Yayebi. Nipa beyebi wambe nyina honorable no krasa achime dan dwa no eja to mu na aban ye na dwen so obesi dwa no wo honorable Amukachi ebinsi kantam ka se ya ma o kickback si kadudu a ye di besi edwa no ya ma mu amu edua wo ma adwuma ne nkoso wo be stop adwuma no ama wo twro wo nkrata kokofo ya se aban se nka me de inti adwuma no twa so sanete ana abedase asem no se masre sense we no sabi ye catch kg for nkwala ye nkanche sabi descending people me da se enche bia de hu se eye odan market na ehye no president Akufo-Addo
eba ha sei ebe share odan man na abo say we me see eye modern market e de ama odan for anche ene hu say ye mame na atosi eso ba ono so be promise ye say nyame adom omo wo common fund no omo wo sika bi e wo ha emergencies ni ade no omo de ede ebeboa ni etimi e de asi market no nti anche ene hu say ya start ya ye juju honum e di dwuma bi nti ye bopin mpanifo eye assemble west department o ebusa mpanifo say mpanifo ye hu say dwumadie bi e koso na ede be na ekọ omsi bo ye de ye nim hu bibia na ope ensem no hu ano ayi bia na eye kobusa management na sabe management no so eto bia ensem bi wo ho no ma e se digu nkrata so na de kobusa nti me ne me committee eye west committee ye hyehyia ya dwendwen ho no no then if that's the case ni a ene ye say so de ye tro ekobusa management because market no de market ni eye ne dia no eye asamo ena yenso ene ye asamo members ye ne constitute the asamo no ena yenso ne ye west committee no and me na me ye chairman nti ampa me sure come management eye 26 May 2023 26 May boso ne de toso aduonu ensia emfie mpimienu aduonu miensa yima sa pepepe okay me sure busa management say me information be a request for information okay on construction of a central market okay nti me use the right to information act no say at 989 no I pass it 2019 no it's a mandate and as a Ghana ni bia kwan se bibia kire wadwen a wo pese ubisa no emra ne ma ho kwan se utimi busa once wo ye Ghana ni de bibia nsi kwan sa pepepe ena the pillars of this act no ni nan say one transparency say enwuma mu beda ho any accountability na enwa akuntabuo nso se obi mfi ansa nhye boase sa pepepe enu ntini edit sa emra we ebai tu gina Ghana mra so sa pepepe na enye otan de bi enye mfifi mu bone enye se bia wo tata o de bi okay ena enwuma me sure say me pesa ye hunni ye pesa nka market no musin ye hu the scope of the work okay say scope of the work as cheni sen say e bia marketing ye besi 200 stores your toilet facility wom your e bia your kg wom your fire post wom your way wom e bia your bank wom your way wom your baby a shed that's why legitimate questions yes and I'm sure ekobusa enyoma babako no de atoso mienu na mesambusa say the project schedule say project here starting na time be any project aban ye project be out the timelines to ho say me hya se bosumi da say ye bewie ni da say baby ti say ofanko to ense on bypass aban ye wa man emfie 9 into obi ani me say 4 years time no that project to be completed sa pepepe na mesambusa say the project cost project na ye no aban project bia it come with a cost no just say sika yes ye dey okay and the toso mibusa omo risk response ni che say dwumadie na edi no ni bia betimesi nipa di ho no makone aba nampa nti ade be nhyehyɛ ɛna yaye na wo benza miya sabe nyame adom ya ko school kakra ampa mikuta masters in project management so when it come to project we mikuta masters in project management from Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST me we 2019 nti I know what I'm talking about okay and me your classmate me so mikuta masters in koto catching eba koto chia padi abu amabimu pa so nti dia enyoma making these are legitimate year yebusa every project bia ekoso bia yebusa eboa ema yenso timamufo no yehu de eko the last one mibusa here almost stakeholders engagement techniques ni nane say dwumadi na edu ebi abrano ye be frɛ nsankyerɛmfo anase asam members anase omomudi dwa ho ni akyerɛ mu dwumadi no ba bia de akodu ene de eko ene ade ensise a ye de agu ho no bi abosumi bia no ye ne mo de ebehyia ni akyerɛkyerɛ mu nti these were enyoma mikobusa a harmless letter a me tro ekobusa na me tro come management no management so respond no say ensem na matro ade abrom no bo omuni anu eyibia they are unable to provide me with any information name information a omowo any say awards letter HSA contract no ye de ama obi say omrambe enu ni sa information a ometi the details ana obisa ni nyina na yamfa ma omudi omoti omni o name say me penia ti o omo no mo ka kire me say enfo Asem management. It was signed by the municipal coordinating director. And who is that person respectfully? Municipal coordinating director near Mr. Haruna Amedi Azuru.
Yes, on all the respect amount say. Yes. All the request abetum. But we mu animutia. Yes. And we reply will say ni so mo the contract number na emu den. Na emum ade a omo de omo ho no ene awards letter no. Se me pese menya sa inchechemu na. Details na. Me ntron kokofodua regional coordinating council odi ade a wo letter mu bone bɛn ene wo mu. To so tro kokofodua no. Me so me tro kokofodua. Na me tro kokofodua na anche ena regional coordinating council. Almost so ema me response. Let's say bebe gu enu nya wa na tro. Yes. Akoya ben. And omo ma me response. Na response omo de buy ni say omo pese regional minister esia me eye ukuada eye 20 omo date ni kra na mfun so kakra ba ho. Okay. Na nka say nka 26 July 2023 but omo 27th. Okay. Now unfortunately for me no me saka letter no 27th July 2023. Let's say a delay atwentwen ni na ase. Nti e buy na happen quickly. Me frɛ eye the secretary to the minister. Okay. Me friend no. That is honorable said Kwame Champo. Ne twa for. Sa pepepe. Okay. Me friend no so unfortunately minister kra no oni honom no kwa kra. Da be na date afa ne ne da. Na 27th. Sa 27th no na me kwa kwehia minister Okofodua. Me do su hu pe e no frame say wenye emergency na kwa kra. Timi kwa me hia mu no manko. Nti o say minister ni onemo me sabeka na ebi age say efiada no be research meeting na satan na sabeka na me nwa that very day no so na me so me book appointment me say me call genius ena Ghana Education Service Okofodua ena passport office Okofodua na me de akola bi kwa me copy passport e de amano ho no nti na that very day no so ye general assembly meeting no crucial day. Yes nti me call assembly ho na de me sre kwan say me pese me call na me de me letter no check committee members ni bi ho say no so oh that's good na me be kono na sister ye government appointee ni women organizer no moti honum no moti he omo wasam honum eno mu sam na me di we ni e de kire omo e de na de kire omo o letter no na am so letter bi a me tro about your committee no na response aba na say me share minister kra na me kra me Kokofodua okay say me to asa me kwa pe na sa information omo de ma kaso kaso ya destroyer dey so far no hin omo ka mutibom no de ma community FM so menya breaking news na breaking news no masa ye mfoni okay production kusi fatu kusi ba be jabrem no masa dia o masa ye mfoni ne da so no yes e dia to social media na memo akenkan enyoma e wase e dia kire the general public ni na okay say project na ye si no me se me mpre ma yensi eye oda market no me mpre ma yensi adaya me se menya 10% of the contract sum no de tosu mienu me se yanfa aso de amofem nti me kwa stop market no me mpre ma yensi no mo so sebe radio Uganda e ho apen so de to from 12 o'clock news breaking news oda maye market na yesi no eye aboabo assembly man oni assembly members bi o mo ka ho almost say omon premiency adaya yanfa aso ambofem de tosu mienu o se wanya 10% nti on premiency market no nti nsu a etoburu mu almost omon pre na dwen bone ni sabotage market a onabo kwasi akwasi amamu no almost omon premiency mamu na ede be na mu ka fa ho menua ene asem ni de bebre omo de ye news anopa no awia so asenu ni omo san de ye program anwumre omo 6 o'clock news na omo ye say omo friend we a tough man mia we a tough Bible so mienu ni omo program any omo 1 year anniversary there me no mdi medi wonderful we need part me part to radio station celebrate you say say bo anije mia ma trend papa esa utimi kotongo so am no ma trend say the whole Ghana asabe ma ye bon din pa ye o number 1 and I say because of you you celebrate asabe for Ghana henya peace effect no size we ye brutal no size to aso mia nti eye pe omo 6 o'clock news na em say obi catch em say ade am ye de say mo anye ni ade na mo fra asem man no mo show professionalism kakra mo fra asem man nti o mo fra me na say say de mo be kan mo kan wie ade be muai na mo wo afri mo je mo te obi kan asem che mo asum kekekra satan kwa na letter nkura o mo nya bi o na mo de breaking news nti minwa nti o fra me apena am say me nkasa ansa na me kasa na kenkan letter no de o letter num ansa na de me kasa afi otutu papa so na me say letter enfa na match say stop work enfa na match say menya 10%
letter no copy wa me nua me copy ha product mauli pacho production money copy back man okay mama nkenkan sa eye picture dia wo se na e call social media wa print back dia be but dia what top no ye Nana Dakwa Achim Odan forum yes dia also no ye Nana Dakwa o kwasi akwa nkwala no bompa no ebi no okay and na wo picture and da ho yes and omode sketch that beautiful sketch of that market through musi no omode ato picture na yem and man top no breaking news na and some of my traffic when completely stop the ongoing construction of Achim Odan Central Market. Mr. Emmanuel Apia. Just oma kotu se wo say Odan adwa na yesin yenya si. Ne nchiremu a omusi enti wugina so a wusi yenya si ni. A letter had been written to the Eastern Regional Coordinating Council signed by a group of assembly members led by Mr. Emmanuel Apia Kubi, assembly member for Achima Babu electoral area, calling on the Eastern Regional Minister, that is Honorable Seth Kwame Champong, to stop the ongoing construction of Achim Odan Central Market on grounds that they wasn't in the there ABS spell mistake said there wasn't a short cutting to the project, and they have not been allocated a percentage of the contract sum awarded to the contractor. The Amazon channel say, the entire will say, Yenya Chimida Janisiani say, Omo let a beer, a assembly member for na actual ma sign. The nipa or that assembly member for na anim, wo Honorable Emmanuel Amok Apia Kubi Amukachi. Now say, the entire munya a Janisiani say, Ya moja ama yankotwa humem answer na yebeshe Janisiasi. Number 1. 2. The atosum yenu, sika yedi ebesi jano. O chefa ewom se ese ede mamono monsan kan edni nyina ma contractor no enu nti eni nyina so a allegedly wo say yenya edwanisie we na wuyi ano se enye sa na tie enye no kre enti wuyi ano no na odi abai enye no kre minua enye no kre ba kokra ewom nti e ma me so e ba okay so me so almost site letter bi sa letter we e na wo chro koy okay therefore ma me use the pen to read this letter municipal chief, okay, office of the member of Brim Central Municipal Assembly, Achim Abuabu electoral area. The municipal chief executive officer and so Brim Central Assembly, Achim Dan. Dear Honorable, request for information on the redevelopment of Achim Dan Central Market. In pursuant to right to information at 2019 at 989, I am writing in my capacity as Work Subcommittee Chairman, Assembly member and a stakeholder in the above named project to request your outfit to furnish me with the information regarding the redevelopment of Achim Odan Central Market. The underlisted are issues under consideration. 1. The scope of the contract. 2. The project schedule. 3. Project cost. 4. Project plan risk responses. And 5. Stakeholders engagement technique. Your cooperation is very much anticipated. Signed and sealed by Honorable Apia Kubi. Copied, Eastern Regional Minister, Minister for Local Government, Common Fund Administrator, Regional Coordinating Council, Eastern Region. And on the telephone number boss here, pa. And on the email address boss here, pa. Let away no some site here. And I'm different letter. Let away pepe. Until let away ni letter odi akwa bem. Let away ni letter mdi akwa bem. Until ma sabe muti so odi ankan a mo brofo nye tese miano. Let na me kenkan na olunya fo mo kachi so odi kwa bem no. O say o pese hu adwuma na o mo ye no. Sai na mu nsem ne te. Emene dodo ben ene e be wie. Sika sai ene e de ye. Se ko ba sa atwere ntem bi sie nipa ye adwuma no. Sai ene adwom be fa so. Wei anya letter. Me ma kenkan ni ma kiremi enye letter sini people so obi stop obi adwuma to say adenti na this letter obi twist no na okan say de be ya ohun be batan ma odan dwom ma ewu se wo nipa boni ni what is the rationale ufi say denti obi be ya wo sa me nwan sa nyoma we na ekoso eye po a omo boy ya free a honorable castle or hini omokeka ho and na omkochichi ni na ewo MP ni fie ni radio station what is a radio station okay say omkochichi no MP ni fie I'm not ni fie on radio station no allegation me by me evidence
even because obi abonu pa anya mpifie no mkocheche no ye mkocheche ne enframemu a modify na hoso ne free ni radio station there you dwell on information. Yes, it is a radio station and information bi no waka unless enya authentic. Say you authentic there emna ne ma ne kwanso betimi aka. Minwa de toso ne say omo keka ansensem we na wie no omo wie ni fiada omo san efre dwonfo ma ne bi e di call radio station honom e ko keka ansem e ko bodua e ko keka ansem bebre e di gumi so omo bodua sesen omo bodua sesen me ndua boni ade bebre odi mint ensem bebre eni na bi nkan e bi kra say na me odi miskin head den say no my say obo no minya omo kan ya to the extent say e bi kra so mu ni baabi o benya bia no ti say omo bedi magu nti me hwede na ekoso na minya na eden e ma ne bi ka so mu nya omo bedi magu. Yes, of course. How? Yes, of course. And so minya me market asema wo kan no kra na I no kra we have those things on tape nti ye hwede ne nyoma akoso na ne 1 week time omo san ko sia e wo MP ni fie e ma mo san ko bo opo say there another dimension me dey background say me the task force every kofodua e be kan odanfo ni apamo odanfo ma na omudi edwa e wo eche ni na ya apamo mu na afri ho nti obi an start mboko jan ampa omubo obi pa e mo bobo odawro e wo odan dwom ho nom say ayi obobo odawro odan dwom ho say omu start mboko jan ampa so ade chia no maboko jan say me the task force for free kofodua e be pamo e manum di dwa eche na ni na so kwaso empini fie ho. How can they deceive a man anamode ya mama mu di agrosa? That's the level I do no politics aye no but level I do no propaganda ni level I do no e wo dan kroma say he that to nantisa na say unkwa da adwa mu minya enye ize nti quickly na politics be na mo yo dan asa no minya de ma fam no it takes people with big heart like me nti minya do you have an agenda? I don't have any agenda. Are you for development? Yes, of course, minya. Yes, of course. Do you hate the current MP? I don't hate me. Minya, mami bibi. The last election I hear, me wife. Or ye juane take away packs at the man pulling agents. Me car so ni me how I make do party no. Me the me car trim one year the day up and down registration year the day. Quite to time near bio. Ye na the support abo ye nya about 86% of the vote here. But ye hungry. Even oda ye average. I know the old dodgy, but ye hungry. And then Asem no. Yenya 86% of the vote. I cause bring municipality ni. Yes. The Abuja 86% for MPP. Yes, of course. Because NDC. Omutuma MPP. So me party no ye de kra ni. Na ya choma mu ni ya wo hwe no yanki anuntum. Enunti na me so me nye say ye be transisa no e se kasa. Na no bu wira ma Japan kwetu penso no bibi ha wa wutimi kana this time mo pese bibi ha ya ma yentimi nka. Baby adunu no me nwa. Why na betima stop ya wo sade no Ghana. Baby adunu. Na nadu danko akufo ado ko conference wo Kenya said Akoka say you have stopped Galam say I sat on Peace FM and said so with all due respect Mr. President Galam say is ongoing. Even the president we are able to talk to him respectfully. In the wine on do so ma yan kana sam yan kampuntu asam odan ha no. Anunti antro na edi he say obi ya de pakura na I was say de yan feel say wo kan no one can say we enemy. No one born of a woman can stop us. Obi no oba wo no a obetime see kwan say honorable nana ya safman for time enipa kasai ofo osubo time enipa kasai minim MP me odi ankan waje ne ho gina o mensam echo na bu William Kwetu enso bibiansi. Nobody insulted me 1 minute. Nobody attacked me. Until this time nobody should try so obetime stop anyone. It will never happen. We all supported for development. Yan support for fame. Ya support to see ye pempuntu. Mimi fratima babu people. Sami bedi bibi achi sem frankunu mi die mra ma dream poni sem mpuntu mra mi krom ti sami won mpuntu a nobody can tell me so I should keep quiet. Mimi ni obi atam wo mabra bom radio so da minni akuya frakma na me sikwadwapo o man tete me sa those untrained crooks o man yan tete o mo no ana mo te platforms no mo di atam. You can attack my personality some adwuma for fan kwesi me are very young. Baby ami nyankopon mobodi meduno. If all young guys like my type epejadu say and omo contribute to their community can will be at a better person. I'm not boasting but I want to give glory to God. Me catch omo praying obi antimi nsi obi anu kwan wo Ghana hada wo honorable amu catch you de na nya me catch you praying me ya de na nya nipa kun catch me praying
we are building a nation, and we have to make sure that institutions are strong, not personalities. Honorable yourself for the 12 years, or that's who MP now. Also, what in the 8 years, or that's who MP now. Honorable William Kweto the 8 years, or that's who MP now. Honorable Alexander Kwesiakwa, nobody knows how many years. And Yankupon de Bedomono, or 20 time, and no bedding, or Beko. Every bit made the 12 years, bit made the 16 years, bit made the 20 years, but any day and many bedding, a person. Now, a bit free say, do Honorable Alexander Kwesiakwa no, eti obia inti a PSC on sabi. Untubet maka say odan project Honorable Kwesiakwa ayede am odan for no enya depa. Mo inti sababo fo so hu hwe na ye ka bone be ne aye. Tankuru obe na sa de onipa tum. Me enyam na matwa obi radio adwuma. It will never happen. Minimum nche emmoro so na makwa kwakire obi. Timi try and confirm. Enche de radio station kill ana W enye. Esu nim ho sere na ye pro no. Itinya makwa obi adwuma onye. But eno so nkyere say ye betena ho. Na amanfo akinchim sem. Chinsem a yeka gusunya se wanya platform enyi ho ano a. Na nipa bia bom trimpo say amokachi eye nipa bonini. But we a book no lie. Yes. Records let us see who call assembly ho, who call regional coordinating council ni nyine bi eden. How do you feel now? Yeah, me nti de na ekono na chese ehu. Nti quickly na say me organize a press conference. Nti me organize a press conference. Every media stations ni bebre e by Ahenkan Metro Monia de ade Angel or even more TV stations e by yi. Nti me church eminsem na me church eminsem we na behu a we dey honorable ye pacho yante ne sa ye pacho fa bo ne che why ene adapa de ye twa bi okrom ha pa yante ne sa we na behu a ene ni de dodo na etimase mu a nse asem a ubusa kra de ye kra na ubusa de e de man me nwa ma me che bibi hwe enye se ye committee no on all ongoing projects bi a ekoso ha bia no e fine sem with the course ni ada anytime e de bewi na yeso ye ni e de echi nti ye ho a ye ko even site meetings. So, near share project inside. The year can sapepepe and when it comes to project management, and you want to go to Galamseno. I want to to Galamseno. And ya Odan Drum and some of the members of your party go to Galamseno. Sapepepe. What do they mean? Are they more human than us? Or me any party among for the questions no. Now I say Ghana and any Pami and Sandia. When I catch it all. Sure. Young Ken wait us a grenade. Namufi says Sabin Prebias are honorable William Kweto Yamubi Yatana and never maintain pa. Me tayasem na yesi honorable William Kweto said ye oye oman no yemu bi fi say se enya obi fufuro ba obeni yie ekin de oye enye otan to obi fufuro ba na butan de ade ne ba ne yenhu a we are at liberty to speak but we are not at liberty to insult yentimi ni natem because bia baby wabo bededu no yenuru ho bia bebe nyame page na kosi no yenkosi ho be no so nkire say ye wasem bi ebebisa yentim mokwa Galamsey wo mokwa sanwea ekwa huru twa ediye no ezenka politifo chim dem kwa court because the president says Galamsey should not exist in Ghana timo mo particular president ye nyina ma mpani mobuda ni mutia mobu ma mpani ni mutia na mo se ye nyina be kan no atum ene mu di agro baby a chechira abo na hwa ne yesane no baby a chechira abo no e hwa ne yebesa we shall continue to press for development yebako so atiem se ye pempuntu ababofo so mo hwe mamu hu ononyamfo amukachi se we nipa boni ni oye nipa papa na nya akanfo ne 7 presidents no manima achemfo ne ye pasem surasem sabranti anke kan ho a se na aboabo bus stop yebetimi aye se na school salvation mo toilet asadan yebetimi aye etikaye nyeda sankamu kachi anke kan wan trotro letters ya enkamu da so to enke yebeto abehwe menhya mobo ansa ne yebeto aba no omba begu aboabo kwan kota ebebaso omu pem vote enfie duduo nie anemrewa hwe papai Kofi Antwi ye nua Kofi Antwi ne maame mo na jase hia baso ya gates no o donate 20,000. I will say it on radio. Chairman adakwase mamenka meka o donate 20,000 say o dey support adwuma na ye no o dey ma chairman adakwa enu bi ne ye de ko fa mfidie abo yanso ye kakra ye de fuaso ye die mu jam adwuma nyina ho every weekend na babo abu be say adwuma na ye den ekoso amukachi wo be boa yen Kofi Antwi maame
ye adwuma no be fa me kogyan twa so kwame ade amu ye hu bi da sa ban de ni sa be ka adwuma na ban je adwuma na to na no nkrofo no man wetima boaboa mabu na no na mabu nyina age twi ne ma konsuo na mo de ye gotesi onyankopon on tum nyina mo nkwanem maame ne mo I think say 5 cities as a 10 cities e de shemensa se me fe mamrante no no mo ntonsuo obi twama no ama bibi mo fe nto obi timi ko fe nsuo ba wo na butimi tonsuo de brey o brey cement yes into when you find development obia me se me kasa me tan onabu kwasi akwa wo nyame betua me ka bone be no waye me onye me bone we mi nua pani wa boa me pen me so ma boa ne pen so de me chen tani de no obo bia se me de ma no na mom no aba development dia enye party politics ko na me free mu no yesu epempunto ni bi empunto ye cha eni tini ebeto aba o enu nti eni ebeto aba ya nto aba se ye de obi kosi baabi na nyina ya kra no atum enyo se ye kan no tuma honorable William Kotu beka se wo odi Ahenkan ne ades mo eyo tan na mo de time na nya no kuro bi na mo pe and I will never put my image on the lie me yo hia ni ba migusu so ereso medi mi nkui we say mama no kore edi menem kan amen ya minwa o hwe ye projects a ekoso ye mpatam ha na ye GOG ebi kura so ye World Bank ne ade o hwe nkwantanum a ye see 102 stores your conference room, your crèche room, your waiting area, your fire post room, your offices, any restaurants now there. This is the scope of the work. Sharp. Me no kase you say I sit down a cap pavement works kakra bia there. Omo yo o Kokumasi station. And also sir, the same thing. We know everything. But that they cause you the money here. Even to the extent say. And a man who kwasa mo yamo papa. Because ya adwuma na woni adwuma na emu nkyerɛkyerɛ mu bia na wo pɛsɛ kyerɛ sɛn Asem yesem nka ubusa say ada na ka obi atimi nyo ada na wontwa ni nwie project no woni ye ba wie na se ba bia to kyima ye ntimi nsiesie na ne ya ne den menua nansan energy commission for ebeye meetings bi wa ha eno mo ye se mo ko market hono no makɔ project na ko say nipa oye wo ya nkra unsatisfied electrician. But energy commission so when you certify electrician ma onya dwuma. Yes, and now we see a public works. Yes, even your houses crowd or nipa no energy commission on kuta certificate omo ma onye. Say nipa no crowd no uncertified. Say no aka so no be di matemo kroma. Eh mi nwa ne watete abo na aka so ne o de ye wi a ye beba ne so. Ye benya time ne de ama no. Ye benya time ne de ama no. That shall forgive him. O da bi mi nwa ensama akwa we wa be wa ha sei. E na even ni papa